دما وخش تماشوانی حجاج چارپال مداد سلو رئیس بوه تماشوانی حجاج ایرو بدو میبانی می قدر بدرن را جاری کردنی خاندان کی باکش لباکوری کردستانه بزبا باکوری کردستانه هولدان داویه پرسکری کن داویه لباکوری کردستانه وحبورا گنگشی بکر جه عالیه که دا که محمد مفوک جه که خنسی لباتمانی مزن بویه 1975 دما خواندنی در زانینگه دا تبلیغ داده کده بو پشرادی 1976 دا دامازراندن کوا دا دامازرانی کوا بو 1978 دا حت سجن کرن کت زندانه و پشت ویجه در کت سویسرا لسویسرا نها دجی بخو سوسیولوگ سیاست مداره که مفیدمون بخوی هاتن سرسر سرچوا هاتن ناسناف کری بیشتر جعالی دنی داجی ام بجن که مالا نورالدین حقوق خیمکی تایبت شی ناباین ابدا هیه که مالا نورالدین ده 24 آذار 1957 دا یا 58 اوسا گوتیه حاتی دنیایه او دوی داری تاوننه جسد سالیا خو حتی دست بخواندن زمان عربی قرآن کریه یا اولی بارا 6 دا ناسا لگون ده خالان گوتمه دست به حقیقی کریه و پشتی پایز 6 دا لگون ده غیبیه دبستان هات آواکرم دوی سالی دا دست به دبستان سرطی که هر وها دبستان دا مزگت و دست عربی جی دخوینه پشتی دبستان سرطه خواندن خود لمدرسین کردستان دومان ملان نورالدین یکتا هاوینا 1976 خواندن خود مدرسه خلاص که هر وها خواندن مدرسه دا به انتهام جی دبستان جی در و امام خطیب خلاص که هفته 80 دیانت دست به مموریتی که وکی امام و پشت راجل مرسین زانینگه ها بکری دا دست به خواندنه دکه به ترکیه‌وی سوسیال bilimler اوی بجی خلاص که سال 94 دا مموریت برده ده 96 دا دربات دروایی ورد اوروپا ده به ملان نورالدین یکتا زوجی خودان جنو زاروکای تا ایرودی سرگم مقاله نویسکار ویدئویی پرتوکیوی هاتی بچانده وکی ام بجن الفابا کردی عربی قرآن الفابا ترکی و عربی هلبستن خورتانی هلبستن کردی هیچی خورته پکنی کردی به نوع ترکی ümmetin mazlum Kürtler ve Kürdistan ve Pürtükivi İslam'da mesela nicatperesti bir Türkiye ve İslam'da Kürt ırk ve sorunlu Kürtler. Makale yektudu sisi var hasli kelam Seydai Bela Nureddin'e Seydai ki veki tane kalıp kidayı gelek rengine em kefaşi avam khairatın avcidike khairatı keke Seyda Seyda که مفید ام جواد دست به بکن سرچاف صعبه لبا کوری کردستان و وکی منزانن بری هشته بجمعه که پارتی سوسیالیستی کردستان رزگاری آلا رزگاری داده قدایت بنا پیپ و کوک پده که گلکی لبا کوری کردستان همه من دکارم دیجن همون نافچه دا خودی دستلاتار bu henek varada destelatar bu duve varadaje kontrola devleti gelekin bu lütfen var peşe dozi ilone bedengi ki gele kurketli bakuri Kurdistan'ı yani tek çünü ki despeker ve 100,000 insan hatta girtin ve 1,000 insan da işkencede derbaz bu sakatman bu yek jwana evvel mağdur jwana evvel ve ki damazrane kavayet تبلیغونه و این داده کدای دوی دم دکانو کرتا شروع دم بیجن و سدمه اکشونی جی پیچی شروع بکن کرم که باشه سپاس از سلاوا دیکم لول خلکی حوالین کو گداری دیکن و گداری دیکن براستی لازمه کرد به عام بگشتی ایرو لازمه برسی و اوی بده ام چوا هاتن ایرو روجا اف روجا کو ام تیرا دجین ام چوا هاتن چوا لما قومی کو ام هاتن في مرحله و بفي شكلي ام دجين ملتي كرد çünkü لغوري من و ام از بيجم ام حميد عيني فكي عيني باوري داني کو
milletê Kurd îro li Bakurê Kurdistan di nav trajedîkî de dijî. Trajediya wî siyasî, trajediya wî sosyalî, trajediya wî kültürî û iqtisadî, ekonomîk e. û heta psikolojîk jî. Psikolojiya wî bi temamî xirab bûye. Belam berî ku em vê meselê fehm bikin ku em çawa hatin îro, lazim e em bizanin em di kîjan dünyayê de dijîn. Yani dünyayê de çi qewime. Metodolojîkî me hebe di vê meselê de em li gorî wê metodolojiyê eger em bikarbin axaftina xwe nîqaşê xwe bikin, bi rêya min em dikarin bigîjin encamekî netîcekî ku em bikarbin bersîva suala kekbaran bikin. Baş e. Di wê demê de ew dema ku em bêjin li Kurdistan ku înqilaba eskerî çêbû, berî wî em hemû dizanin yani hereketa Kurd bi zitnawa Kurd gelekî geş bû. Partiyên Kurdistaniyê siyasî durust bûn. Hemû jî bi rêyê min hemû Kurdistanî bûn. Belam stratejiya wan bêguman yek nebû, cuda cuda bû. Belam bi her awayî hemû hereketê Kurdistanî ew wextî li Bakurê Kurdistan siyaseta wana li ser stratejiya Kurdistanî hatibû avakirin. Hinekî wana serbexwe Kurdistan diparêstin, hinekî wana otonomî, hinekî wana federasyon, belam bi giştî wekî min got tekrar dikim Kurdistanî bû. Lê wexta ku înqilaba eskerî çêbû, hereketa Kurd partiyên siyasîyên Kurdistanî amade nebûn ku pêşî amade nebûn ji bo înqilaba eskerî û çi bikin, çawa bikarbin ji wî azmeyî, ji wî krîzê derbixin û çawa bikarbin li Kurdistanê siyaseta xwe bimeşînin. Akûbeta hemû partiyên Kurdistanî em dinazin, nas dikin. Hemû jî berê xudan Kurdistan, Kurdistana Rojhilat, Kurdistana Başûr û biçek jî Sûriye jî, Filîstînî jî. Lê çi lê hat? Planekî dewletê hebû, ez bêjim ême em bi xwe jî daxil me siyaseta dewleta Tirk ew wextî bi esasiyê wî fehm nekir. Dewleta Tirk ji ber ku înqilaba eskerî bikir du sala azmekî siyasî li hundirê Tirkiye çêkir û îstifade li hinek hereketê Kurd jî kirin em dizanin. Bi wî şiklî înqilaba ku wexta înqilaba eskerî çêkir, siyasetmedarê Kurd lazim e bifikrana ku çi li pêşiya me heye û çawa em bikin ku wî azmî bi awakî bi valayî derbixin, boş derbixin û bikarbin tedaxul, çünkü tiştekî teze, zurifekî teze hatibû meydanê, lazim e ku Kurdê me bi wî şiklî, bi wî awayî tedaxulê ew zurifî teze bikana. Hemû hereketê Kurdistanî çûbûn Başûr û Rojhilat, belam yek hereket ku amade nekir ku siyaseta dewletê Tirk valayî derbixin, boş derbixin. Lê ew wextî PKK derket, bêguman dijminê Kurd bi tenê dewleta Tirk ninin. İran jî heye, Sûriye jî hebû, ew wextî Iraqa Saddam Hüseyin jî hebû. Wana dest avêtin hereketa Kurda bi alîkariya bi rêya PKK'da û li Kurdistana Tirkiye her wekî em dizanin şerê çekdarî nod û heştê û çara da dest pê kir. Fakat wexta ku dest pê kir şerê çekdarî, hereketa Kurdistanî û milletê Kurd bi xwe jî amade nebû tiştekî wisa. Amade nebû. Belam İran û Sûriye her ew kirin hewldanên mezin bi eskerî bi maddî dan PKK ku PKK şerê çekdarî bidomînin. Lê ew em ê paşê wî meselê binirxînin qise bikin. Lê mesele çi? Di wir de stratejiya dewleta Tirk hat holê. Kurdê me ew stratejî fehm nekirin bi rêya min. Çünkü di damezrandina dewleta Tirk da siyasetekî wan hebû, çi bû siyaseta wana? Şark İslahat Planı. Şark İslahat Planı projekî wanê esasî bû ku bikarbin mesela Kurdayetî ji milletê Kurd bihelînin, bi zorê bi asîmilasyon bihelînin nehêlin. Demografiya wî xirab bikin.
او بپلان به هویتی ام دزانن هاتولي اما ج دیروکا ما ام همو او آگادارن لی حشته و چارا و حشته و پینجا دوی دمیدا کو دست بکر هدی دولتا ترک او پلانا خویا کفن او کرد آنی هولی و دست به عملی اوی پلانی کرد خواست که شر بردوام ببه و اوجی بکاربن استفاده لی بکن ده انجام دا چه هات سریمه 4500 گنده کردستان باکور والا بون چول بود تخت بون باجر کردستان وکی شرناقی و وکی هنک باجر دن بمب باران کرن نفوسی وانا تروریزم کی مزنی کی هویتی لیکرن کو دموگرافیک ارمانش بو لگوری پلانا شرق اصلاحات پلانی لگوری وی کو دموگرافیک کردستان خراب که سوسیولوژی دا دبیجن دغاسینمان چیه یعنی او کسی که تجکو کاوی رابکی تجکو کاوی در بخی چوا بو تو وقتا که تو گنده کرده تو تخت بکی نهیلی خراب بکی و تو ترور مزن مسر گنده بکی جه اقتصاد خود دور بخی جه کلتورا خود دور بخی و تو بری وانا بکی ناو اکثریتا ترکا تو ریا اسیمیلاسیونی ودی کی تو کلتورا کردی و زمانی وانا دکوژی و کرد تو دکی ترک یک رده هیلی تجمانه وکی دولتا ترک yan tövbe kuştun vaki Kürt u yanjî tövbe bî Türk. Ava siyaset wanı ku 7 salî ev amelî ev siyaset berdewam. Lazım em viya bizanibin. Ji ber wî şerê çekdarî ez dijî lazım xirab ne fam kirin ku ez dijî şerê çekdarî nînim. Em milletekî bindestin milletekî kolonî Arab dibêjin müstemleke. Vaki mamostan Seyda Nurettin ew bêjin müstemleke, sömürge yani vaki Türk dibêjin. Welatê me hat dagirkirin û em bûn sömürge yani müstemleka ewa koloniya Tirka. Bêguman ku em bûn kolonî dewlet plana xwe amade kir û heştê û piştî şerê heştê û çara jî carekî din bi hovîtî ew plana xwe wekî min got ani holê û berdewam dike. Lê Kurdê me siyasetê me ew partiyên de afû kekberan. Lê ew partiyên din lazim e ew plana dewleta Tirk bidîta û nabeyna xwe û PKK da tewazinekî durust bikira. Yani şerê çekdarî dest bi şerê çekdarî bikirana û bi wî şiklî tedaxulî siyaseta dewleta Türkiye bikirana bes ew tedaxulî siyaseta Türkiye ne tenê dijî dewleta Türkiye bû. Lazim e çünkü siyaseta dewleta İran û Sûriye jî di nav da bû. Li gorî ew planê wana dijminayetî lazim e planekî siyasî heba ku partiyên me yê din tedaxul bikirana û nabeyna xwe PKK da tewazinekî durust bikirana û ne îştana Kurdistana Bakur 25 milyon qedera 25 milyona di destê yek partî da bimîne lazim e ne îştana. Baş heke müfid. Belê. Çima işte? Yani sedem çi bu? Çima bir reaksiyona xwe nîşanî kar bişan bidana. Belê. Ez sedemê wî pirin. Yani em nikarin bi yek sedemî îzahat bikim. Yekem sedem ew bû ku partiyên me amade nebûn. Motive nebûn. Xwe motive nekirbûn. Duhem sebeb ew bû ku nedîtin. Plana dewleta Tirkan nedîtin. Lazim e em viya qebûl bikin. Ku me li ber çavê me tiştî din hebû nixweşiyên problemê nakokiyên hundirî hebûn di her hereketê da û baweriya wana bi hevdû nebû. Sedem zorin yekî din jî ew bû ku ew nedin cesaret nekirin. Cesaretî ew tişta nekirin. Yani ne tenê nedîtin ne tenê ku amade nebûn bes cesaret jî nekirin. Mesela hinekî wana quwetê wana hebû. Li Rojhilatê Kurdistan hebû, li Başûrê Kurdistan hebû, yan çûn Filîstîn û Sûriye hebûn. Dikarî bû ku amade bikin ku tedaxulê ew tişta bikin. Hinek imkaniyetê wan hebû. Hiç li dünyaya hareket tune ku di destpêkê de bibin xwedan hemû imkaniyet. Ew nemimkîn e. Ew nemimkîn e. Lê wirde eger tu cesaret bikî quwetê te piçûk bijî
siyasete te rom bizanî bir tu dikî tu dikarî tedaxul bikî hêdî xwe mezin bikî ji xwe hemû wisa bûn temaşeyî mesela Partiyên Kurdistan'a başvur bikin rojilat bikin rojava bikin yan li dünya welatê din temaşe ve hemû bu tiştekî imkaniyetekî biçûk dest bikirin û siyaseta xwe mezin kirin siyaset çi siyaset bikaranîna imkaniyetê peydakirina imkaniyetê bikaranîna imkaniyetê baş tu eger ji emelî tu ameliyetê tu nebî yani pratikê tu nebî tu nikarî imkaniyeta peyda eger werin destê te jî bikevin nav destê te jî tu nikarî îstîfade lê bikî ji ber wî li Bakurê Kurdistan ev tiştê ku sedemê ku min gotin ew hebûn tiştekî din jî hebû mesela kesî nedixwast ku siyasetekî alternatîv durust bike nedixwast xwe amade bike ji bo fikrê alternatîfî mesela ez tiştekî bêjim ew wextî ez naxwazim behsa kawa bikim lê tiştek heye lazim ew bizanibin di heştê û şeşa da me û rizgarî û kûk niştiman mexwastan blokekî siyasî durust bikin berdewam bû bo heştê û hefta da me bloka xwe bi programê xwe me amade kir tewa kir ku em ê bütçeyana Kurdistan ew wextî teban hîn zû bû PKK jî bi hêz nebû û hîn yani tişt hîn nehatibû ew radê baş e me programa xwe çêkir bloka xwe durust kir mesela Helepçe hat ortê ku mesela Helepçe bû hevalên me yê rizgarî û kûk niştiman gotin ev mesela bû em naçin em êdî nikarin tiştekî bikin fakat me kir çünkü me zanîbû ku eger em nikarbin tedaxul bikin bi şerê çekdarî bi awakî milîtanî radîkal eger em nikarbin tedaxul bikin ew PKK xurt dibi zêde dibi wekî bi Tirkî dibêjin kitlesel cemahûr hemû xwe pê digirin û di encam da jî aynî wisa bû çi lê hat yani divê derê de çi bû biraderanê me yê din xeta kirin xwe jê kişandin û armancê me jî ew neçû serî bêguman ew wextî û me peywendiyê me li gel mesela li gel partî yani PDK başûr û Yekîtîn Niştimanî hebû ewan dixwastin ku alîkarî bikin bi rastî dixwastin alîkarî bikin û amadeyî jî bûn soz jî dabûn belam ku ew ê me rizgarî û kûk niştiman xwe jê kişiyan jî bloka me bloka siyasî em tenê bûn lê em dîsa jî çûn fakat quweta me têr nekir maalesef çünkü kadro lazım bû imkaniyet lazım bû bi imkaniyetê piçûk û ême peywendiyê me bi hîç dewletekî ratû nebû bi taybetî dewletê mesela di peyr û programa kawa da yek ew xusûsiyetê wî hebû nokte heye dibêje kawa ebed nabe ku bi dewletê dagirker peywendî durust bin ne li gel İran ne li gel Türkiye ne li gel Iraq û ne li gel Sûriye ew siyaseta wî bû baş em dikarin li ser bifikirin ew rast bû çewt bû xirab bû ew tiştekî din xelet bû tiştekî din lê ew wextî bi wî halî bi imkaniyetê piçûk em çûn li Kurdistan me herkes Kurdistanê terk kir em jî bi aks em çûn Kurdistana rojilat û Kurdistana başûr me cî xwe fakat quwet lazım bû nebû serî wî piştî wî me çikir me kongra nodû duda ku me çêkir dîsa jî me dikarî bû em me tedaxul bikira bes bi kîjan awayî bi tenê me nikarî bû me girt ku me got em ê cepê Kurdistanî siyaseta ew kenin partiyên Kurdistanî henin em ê wana bikin yek bi hêz bibin hêzekî mezin bi wî awayî em ê tedaxul bikin me ew jî kir fakat dîsa jî em nacih nebûn neçûn bo ji ber ku bi tenê di serê kawa da mesela alternatîf hebû bes ew partiyên din mixabin fikrê wanî durustkirina alternatîf tu nebû baş çi lê hat îro em hatin ku çi li me qewimî Kurdistan xirab bû mala Kurda li ser Kurda hat hezar carî hat xirab kirin 5 milyon nüfusê Kurd Kurdistan derket wekî min gava dinê got ew derrasînman dibêjin yani ji kokê xwe dûrxistin dewleta Tirk ewî pêk anî mixabin wisa bû 4500 gundê Kurdistan bi îxtisada wana bi tarım û bi nizanim çû bi ziraat hemû xirab bû û em hatin vê encamê anha
Kurdistana Bakur zürüfeki geleki trajik dahi ku milleti Kurd bi asimilasyoneki vahşiyane hovitiya devleta Türk bi insafa wan damayı u maalesef siya ev kesin ku ev partiya ku serekeşiya hareketa Kurdiki nizanım ortak vatan, nizanım demokratik cumhuriyet, nizanım tek bayrak, tek kurreder, nizanım çı afu bu şekli aynı bu şekli çille seremehati em hedi milleti Kurd ku neziki milleti Türk dikin. Ne lazım em divin noktada yek tişteki mühim heye em bizanibin. Hemû Kurd lazım bizanibin. Düşmene me Türk'ün u em jî Kurd'ın. Welatê me Kurdistan'ı dagir kirine em kolonize bûne û ew jî dewleta wan heye ew jî dewleta wan Türk e. Milletê Türk e. Em û Türk em wekî hev ninin. Em cudanın. Em wekî erd û ezman wekî agir û av em ji hevdû dûrin. Em ji hevdû gelekî dûrin. Em ne wekî hevin. Lê ev siyaseta ku deselata wan li ser siyaseta Kurdistan heye mixabin îro bi her wekî min got ortak vatan û nizanım çi me nêzîkî Tirka dikin ku rêya asimilasyonê vebe û bi zabit jî rêya asimilasyonê vebûye û em ketine zürüfekî xirab çima em zürüfekî xirab dane îro eger em tiştekî çi dibêjin konkret ku bi zabit em bikarbin bêjin çi ye zürüfê Kurdistana Bakur çi ye înisiyatîfa bizitnawa hareketa Kurdistana Bakur ketî destê dijmin awa yek awa noktekî gelek mühim a duda çi a duda ew ku alternatîf nîn mixabin zürüfê me ev باشه که مفید از نها بخواستم دوی وارد پیش که اوی وکم نها پشت 12 ایلونه حرکت کواج یک شوانا بو در بعضی باشور کردستانی بی بود باشور کردستان در نوزنگ ده بیجی بود یعنی اگر این فایم نشاشنه به نزدیک 10-15 کس به در بیجی بود دوی دمه ده اون زانن Allah ızgarıcı gote emj devlete dagır kerranı karın bekri deyinin jwan ali kari bigin evke le rali zatiştik ne bu le nava yekiti da ki kelep yekiti düşmanı Kurdistan tekli xutul gel İran'ı he bu o gele yarmetici evci digirci İran'ı digirte ve yarmeti hem de şu alaz gerem şu kavay peki ev paradoksi ki çoğu bu navayna kavayda ve tişte pejrandın yaş ilve dere var. Çünkü haşe piş haşe çare çu Kurdistan'ı. Piş 12 İlon'u çu Kurdistan, Kurdistan cibi bu. Le beri 12 İlon'u peyvendiye me bi Kurdistan'a rojelat rahabu. Havali me çubun hatibun u peyvendiye me li Suriye bi yekitin içtimani raji habu. O vakti usabu. Balam nacih nebu. Çünkü o peyvendiye me li Suriye bi yekitin içtimani raji bu. به قتلیام قامشلوک و حوالی مهاتن قتل کرن به دست دولت ترکیه 1908 پیش انقلاب عسکری او پروژه او بو دربه کی مزن خوار فلان پیشتی ویجی روجلاتا او حوالی می کر روجلاتا کردستان بون اوانجی نبون کن ناجح ببن هاتن کردستان ترکیه همو هاتن گرتن فرانیه وانا هاتن گرتن لی از برسیبا جنابی تبدم نه وقتا ما پیوندی لگل پارتی و لگل کک مسعود و یکیتین اجتماع و لگل مام جلال درست کرد ما به یک شرطی ما هبو çünkü tu tari پیوندی درست کی تو نکاری شرط هبو که لی ما گفت لازم هون ما بپارێزن دیجی دولتا سوری و دیجی دولتا ایرانی هون لازم ما بپارێزن تو به هیچ آوایی به هیچ شێوەیی ئێمە نابکو ئەم پەیوەندیمە لەگەڵوان هەبێت چونکی پەیر و پرۆگرامێمەدا قەدەخەیی مەوسا گوت ئەوانژی بەڕاستی مە پاراستنە مەکردن نەبتەنی ئامە ئاڵا ڕزگاریژی مەسەلا پاراستنە ئاڵا ڕزگاریژی کردن یعنی ئەو ئەشکەرێ هون باشتر دەزانی کەکباران یعنی هەر وستا بوو فقط پارادۆکس دوێ دەرێدا ئەس پارادۆکس نابینم یعنی ئەوان ئیرانێ وەردەگرن و ئەمژی ئیستیفادە لێ دکن ئەوە ڕاستە تشتێکی ڕاست بوو لێ تو پارادۆکس دڤردا تو نەبوو ji ber ku em yekser ew nebûn yani çi dibêjin muhatabê ew ê nebûn wan dewleta nebûn di navbeyna ve de yekîtî yan partiye bû mesela wexta em çûn Kurdistana Îranê sala nodî da partî gelek me parêz dijî dewleta Îran em li cem wan man gelekî me parêz bi hîç awayî
ne iştin ku ne parti ne yekiti ne iştin ku İran تعداد ilme bike و مجبور دارید در بخن یعنی چون ایران دخواست که ما در بخن اول ما هات کنو گلکی تعداد علم کنن لبتو اوای ما پیوندی درست نکرد یعنی او تناقضی وقتی تو بجی yani بوی اوای بوی شکلی چه بود tamam kanka bebiydi. Bir de zorunda da duyu var da mesela be ev ma keke mala seydayime evi başlar zane be de cemaate da bahsa evi diken de bejin لكاشي خودشتك كراسي كنا كان برافو بايغنا كان و تشيبرو درنا كمان دربا بعضي خدت بس رجع جماعة يك دبيجة دبي سيدا توات شاد دبيجة لكاشا تجي وكاشا ما سيدا جي أو ما مستوي يا دبي والله بالراس دبيجة اللي بمراد هتة يجرب بس تشيرو كمان بيه إذا تجي دربا زي كيك سيدا دكم بس رابعين مثلا قام مشتبه حسابك ماشي بسرعة بسرعة صعبة سيدا بكلام كه ایجا رملتا گوداری بکه دواری اولی دا لباکر کردستان خدمتا بزاوا کرد چی بو لکیجا مرحله بو کرد کماسی وی چی بو چی من نکاربون یعنی oldu ام دما تماشا دکن لباکر کردستان یاجل همه parça karnedine mezet ked kesin medrese خلاص کردن وکی نمر پیشوا قاضی محمد وکی مالا مصطفی نمر لباشور کردستانی هر وکی دیسا 1925 دا سرهلدانا ین بزاوا باکور به سروکاتیا شیخ سایتی نمر 38 هم تماشا دکن دیسا ین وری اولداری دا سهیت رضایی نمر علی شیر پچک جوان جدایه bana serkeşiye vam ev dikerir. Yani kesicim medrese keşin oldar dikirin. Yani Libakurya Kurdistan peşte haşte şunda yen çepeti ya çepkir Libakurya Kurdistan bun desilatlar yani rekistana birey babere. Çiseden bu berya ülke avkasa havuldanın piroz henen o oldarın Kurdistan'ı jebizaba kurdur keten yacı şikes var. Kerem ki. جاردن سلاو لوا و لهمی تماشاوان چارپل تیوی پرن yani gelek işlerim de henüz kadar ders bebeküm nizanım na hattani vakti Şeyh Said Efendi çuqat çara serhildani kurda çebune tamam evan peşkeşivi insanın oldar bunu şeyh bunu mela bunu mamuste oli bunu pişti şikestine serhildana Şeyh Said şunda di hareketin oli şikestin hareketi oli şikestin روشا دنیای جینه که هات گوهرتنه معلوم حتی سال 1925 سوسیالیزم دو دنیا دا قصا رواج نبود یعنی لیا سوسیالیزم دنیای نه دا برخوا نه چو بیشتری لنین امدزانه 1917 دا شکای اعتراض شکر بو بیشتری که سوسیالیزم دنیا دا کد رواجی سوسیالیزم کد رواجی tabi edid Bakuriya Kurdistan da hatta da perçe dinna da ji hareketi oli hedi sesmun xejer rojlat u Seyda Mele Mustafa Berzani Qazi Muhammed u Seyda Mele Mustafa Berzani Xwedê rahmet xwe li hemî şehîdên Kurdistanê kilwan kejîn bi taybet li Bakur xelas bû. Sedemê viya çi sedem yek jî gel terefdarê serhildana nebû. Yani bi min serhildan anji mücadela bi çek yani çek u silahatê tu dest pê bikî gerek tu pêşî gel ji vêra amade bikî yani gel amade be bêje belê wenê ravin dest pê bikin şer bikin gel bi we re du hatê Şeyh Said ta jî ez bawerim gel amade nebû du rajî ji xwe li Bakurê Kurdistanê hêj amade nebûye destpêkê da birêz mamosta got yani حرکت باکوری کردستان امبیجن کیرو گش کتی دست پارتی که هیز هکی دورا کتی دست دولتی ادوی قناعت دانن هم ادبیجم دست پی که دا دست دولتی داو دست پی که دا دست دولتی داو نه دولت جمهوریت وقت آوابو بنگه و سر دو تشتا یک گره اسلامیت راکن تکن تنه یعنی هاج بنی راکن ها به منافقی راکن با آواک راکن یعنی حکم İslam edi kes ne xwazı. Le Türkiye'de işte bu saat şey ne be? Sozemaj İngiliz ara vushav. Yani İngiliz ev devlet çekin. Tıkab zora xaçı ne kire hem de zanım ki de harba cihana yekemin de eğer Kurdajı kaydı İngiliz abı kira ve işmeraj devlet çekirna.
pişti ki Osmanlı perçekin İngiliz'a 23-24 devlet çekilmiş sevi coğrafyanı. Yek viya bu mego yek ji gereki bi taybet li Bakuri Kurdistan'ı tüm mafeki nedin kurda. İngiliz'a düşmini her mezun bu kurda akı. Tüm mafeki nedin kurda. Baki mamuslago peşi şark islahat planı çekirin. Bu gori program avan gereki hedi bajarı kurda Türk u Kürdistan'a hevdu Kürt sürgüne Rojava'yı Türkiye'ye bakırna hedi asimile bakırna tebiram bisimale Türkanı bu kırbu gündemeji. Evan Kürdi nizanı bu me Türkiye nizanı bu got da peri hedi mehini Türkiye dikirin. Mesin me peda yeni Türkiye dikirin. Peşti ki sale haçte şundan sale hafte şunda hafte şaşada el esker hafte el esker Ankara bu hareketi Ankara esker bu hareketi Kurdai çap ve çakıcı bu. Hatta cananşi heneka Kurhala kime buluyor hem imam hem şey mimari dixwend akademi mimari dixwend cana medbir ben insan aradan askerini yani hareketa sosyalist bejim taybet Bakuri Kurdistan'ı da jahafti şunda dest pekir kasi ez dizanım o zaman de hem bu avay oli hem bu avay sosyalizm partiye Kurda partiye netevi nebun ejininin bavariyamda. Yani Bavariya'da hejin partiye Kurdal Bakur netevi nebun heji netevinin ya İslamist bun kaydı naha eme tamamen alama İslam'ı azad bakın herkesi bir kişi hakkı herkesi bir kişi mafika Kurdiş bir kişi mafika ve sinyor jnabera devleti İslam'ı tevarabın ezbqaj hatta sara hazar nesil haçti dudda dve Bavariya'da. Emş medresa derketimun o me imamı dikir, me ziyadır yani bir parti nera her çok az beriye haçte Allah rızgarı cana merhabatiya meçiyor yani var ziyade diyaloga ki me parti u rekhistini kurdara tün ne bu? İslam'ı medgu em şeriat dinin dünyaya em şeriata peygamber binin avan devleti İslam'ı devleti münafıkın heneki van müşrikin heneki van nizam çını vana Müslümanın emi şeriata peygamber hani binin şeriata peygamber da insan kışveki ki hevdunu kesi zulmün hakkı ayetene Kur'an da beji peygamber de beji kanca kesi ser kesi tune insan de hukuka dünyada da mafi dünyada ve ki hevdunu vakti hukuka ki usavari dünyaya ve devleti İslam'ı ma kurçi ki masiyon çizmin çenavan fakat bayağı hayali bu heji hayali hatta dünya ava beji hayali yani kes naile tu 5-6 hav devleti İslam'ı bini cemedu tehi devlete ki kuvvete ki ki dünyadaki destekon mümkünün. Dünya şiyarakat müsaade nakı. Her vaha hareketin sosyalist usa hayali bun men hapsi diye. Yani hevalad gotun emi dünyayı fetih bıkın emi sosyalizmi bini dünyayı kurun Marxu Lenin'in gotun vanı zani bu. Serok juan çetirdi zanı. Emi sosyalizmi binin dünyaya emi sinora ijajnava dünyayı geçti rakın. Yani Müslüman ise hendek bu basa sisi devlet ilkirin. Wan basa tamamı dünyayı ki emi geçti rakın. Ya Bremen var hayal viyad xevna merva da ji hayalname. Mümkün ne? Tutkari İran ve Suriye, Türkiye pardon sinor ortam var hareketi ek devlet tü devleti dünya çağ kim? Kurti bejim hareketin Bakur hem İslami hem gayri İslami vejim sosyalist nizamçı vana geç hareketi ideolojik bun heji ideolojikin em nikarin li dor hareketa ka netevi verin cemedu. Em du haften cemedu edim şeriatü de sosyalizm emradın beladın yetkintişim. Çenabe yani. Çenabe. Despek beni devlet mego gere hareketa kurdi tehsisat tünne. Devleti her cari seredane ki Kurda dişkinan, Kurd bileşkeri dişkestin. Bu kuvvet dişkestin, levi mejiye ne dişkestin. Bu mejiye ne dişkestin. Yani mejin yek düşü yek edin radı, yek düşü yek edin eradı. Ama devleti khas ki Kurd hem bu mejiye hem bu fiziki yani bu şariha bu çekdarin teslim bugün, bavar bugün, bejin edi nikarin lehember devleta Türkiye'yi şer bıkın. Tiştek dayeme, şuka dayene daye, şuka devleta Türkiye devleta meyci mefevduracı amadı ve devletanı xelas kiri çekiri.
devleti ve hareketa davin mecli kurda ve sakiri. Az 22 sal 6 meşhunda çum Türkiye barjaya çumun zanın qasi haşmeki sade islan sermin de mecli kurda ve viye. Kutubeji siyaset ve vay dikin deka tişteki içinde bu. Haştiyek milletvekili ki derkısın çünkü otun bira Erdoğan'a ve bira Kemal bira Kemal'a bira Nizamçı oğlu ben. Etübeji şer jkha edi bavariya Kurdin Bakur bi şer u azadiya Kurda nemaye. Min usadi geldi yani. Bi çar hav siyaset medara, bi çar hav revşenbira ya bi çar hav mela u seyda u mamusta ve iş yani nabe. Gel gere tişteki bavar be. Gel bi tişteki bavar. Mamusta cani zaman yani Suriye mafi insaniyeti, mafi naslamin nedda Kurda. İran disa olsa roja İran hakimiyeta Kurda kiri desti khe hatani na tüm Kürt kuştiye. Dostya biş Kurdara tünebi. Peki jiboçu destek didan peki? Boça ali karid kirin. Duvahti Tansu Çiller da 10,000 silah Vahti Tansu Çiller da 10,000 silah vendav. Kebir kuda çu çabu birnanin başı derket ortaya ku 5,000 operatif frotunu PKK 5,000 jih bekirne. Hareketek ji devleti ra zarar be. Düşmeni devleti be. Devlet çima gere silah bedevi. Yek, du. PKK 15 sala de Suriye'de lember devlet işe kır. 15 sala devleti Suriye ra negu. Ya tüyü bidi min anji eze bir kevim hındır bir zor işte bisim. Hacı eze lember te şer bıkım. Çima? Çünkü 15 sala da edi juan ziyetir tu harekete git Bakur'da ne iştin? La Avrupa'ya ne iştin? Ya platforma kurdun Avrupa'ya bu. Belki Mustafa Müfit cidizan herhalde. Beri çend sale ki. Khirş PKK tamamı parti uğraşısını kurda teftida bun endamın. Civin çedbun, nikaş çedbun yani. Bemin gelek işte kaç ve çe vajin. Kane, halas. PKK Bakur'ya bu kane. Topkaşı mesela çencaramı tedit da. Tene halas yani edi hareketi Kurdi nel velat nel dervay velat ne işte. Halas bu yani. Ha devlet şu ara listi kaçır ki carnam da girin, carnam berdi de dünyaya da tu hareketeki seroki ve girtibi de desti halkı da ev seroka rabit parti u milleteki idare bikim. Ama mümkün değil mi? Khirj Kurdat işte kusa çine bir. Mekiş da bu gori kha nezaret ditiye, hapis ditiye. Vallahi imkan tu ne yani ez bukhaş hapsi da bum meni karu şu şeki av bukhasta. Mümkün ne yani? Bu imkanı devlet her de telefonu bir deste dara telefon beş vahab. Ya mesela ne yaş? Mesela Kürt gerek Kürdi netevi ben netevi. Hareketi İslami hedi dızvaran. Gele ki nav merv televizyonda beje gele ki juanı Kürt xandevan ve taybedişi yani İslami ezbejin edi براتیا به ترک و عرب و فارس را قبول نکن. بله. Oşka destek edaşı mesela Salih Haçtevan daşı az Livartoy merkezde imam bu metxas em hareketa ka Kurdiya İslami çekin. Kurd ben Müslümanım. Türk ve Arap ve Acem biraymen tamam biraymen serçava ev malakha. Ev şeriat etin bir ev şkhara binin em şkhara binin. Em behevra nebin. Vakti em behevra bin kapımet kevde estevan yani afu bukun. Ev de ben reyberime. Vakti ev reyberime ve kaydı kabıkın hattan hacı usakırın. Böyle sala hazar nesil haçtı dudada meha dehabu مسيحة إمام مفتي وكيل اللي وارطيبون ميدان محكمة قوتن وانا فتوى شاش ددن تكليوان برزقاري على رزقاري رهي بروباندا كردي تيفكن وشاهي PKK تنهو نها مثلا سر من دعوة وكرن مقوتي از كردكي مسلمانم ونه ديني مش ارقامرا نه ارقامش ديني مرا آستنگ نه زرار نه تيتا بروباندا PKK كري haş mehamış bu vidan seknandını. Yani ve çakı PKK tu ne bu tekilivan bir rızgarı ala rızgarı me ki losale ki mahkeme me devam ke paşe me sudun kırın me Temmuz'u tabakıcı berfliyet bariya me da günde 2002 sipane xalat. Roja ki emle ev çarşıya rönüştü mun hevale men
tiştekî desta da û dixan got marûm hele wer bixwînim got çi ye Seyda salê xweş me mezdir e xwend îfade Erbakan mehkeme da dedi Kenan Evrenî wextî îtilal kiribû nexwe wan serokê partî martiya giştî girdibû hindar îca di mehkeme de Erbakan îfade dabû gotibû devlet ne Müslüman bijî gere devleta merva hebe ez tu wextî düşmanî devletî nebûme dijî devletî nebûme dijî kanûn nîzama Atatürk nedim ya me got marûm e hera sîlekî li me xemetan de kur me xewda me ya ez hîşyarim ya got tu çi gir dexfekî li me xiz got xwe te razî got gotî kurum ez gov ya Mehdi ye la me gov ya Mehdi ye ya ümmetê xelas dikir ya de pêşiya me ya kureviya ye em pê awatî diçûn heta me got ha tobe ez dî ji vir şunda bi kesî re hevalî nakim wan bawerin hê li ser wî mehkeme min devam dikir yani Kurd gerek netewî bin Müslüman me Müslümanê xwe be file be filê xwe be Xristiyan be Xristiyanê xwe be Êzdî be Êzdiyê xwe be Sunî be Sunîyê xwe be Elewî be Elewiyê xwe be bi vî awayî hene em dikarin werin çem hevdû coğrafya me mezin têra me gişta dike têra Sunîyat dike têra Elewiyat dike têra her kesî dike belî dilê me ji hevdûra fire be veya tenê besin Hereketî İslamî te gotin Hareketi İslami Türkiye Roja Türkiye avabiye hatani îro tamamê hareketi İslami bi destî mîtê ava bûne bi destî mîtê jî îdare dibin ha têda însanên gelekî baş hene qenc hene samîmî hene Müslüman hene ma PKK da tune duwan da jene de HDP da tune nizam de filan bevan partî da tune di jêr da taban divên jêra yani li jêrê insanên baş di her derî de hene di nava wan da şin fakat jor destî mîtê da ye mît îdare dike ji wî heta derecekî diçi tu dinêrî naçe ser yani armanca te tu ji armanca xwe gelekî dûr dikevî mestê bîra min Şemdîn Saqaq digo wextê çendê sibatî û baş nayîbim cara yekem ku Apo Agirbes îlan kir ez wî şexê nezaretê da û Mêrsînê yekurxalekî min rojnama we rojê stendibû sayfa rûpela ewil avêtibû rûpela xebera kebab xistû navê ji me re şandû nezaretê polîsa ji me re xencî kir hanî da min berê ne da me we roj nizam çiva dabû me kebaba wan ji xwe re dixwar û domatês û seletekî selatalı xiyarekî da destê me we rojî da me awalê nêrî em dî divêje ateşkes îlan kiriye min got em 13 hev di hucrekî 6 metre xare dabûn ya min got wa tiştek ve xeberan çêbê me awal qezetê dinê bi hevra dixwandî wan di evê da di wan perîştoka faca ne hucrê da dîtin hatin ji me stendin gelek ji çêrê me kirin şemo digo wextê me wextê Apo digo Agirbes îlan kir digo İranê beriya wî 2 kamyon sîlah ji me re şandibû got kamyonek ketibû destê me yek got hêj birê dabû got wextê Agirbes îlan kir got Îranê ew kamyona xwe şûnda girt birçû got me got sîlaha me wan çima şûnda din nadin me got em sîlah dinê ji bona Tirkiye re şer bikin wextê min pê re şer neke em çima sîlah bidin we got me wê çara zanibû ku em ji bo xwe şer nakin me dirêj kir dixwazim yek tiştek tenê bêjim piştî Seydayê Gaborî Partiya İslamiya Kurdistan fesa kir me xwest em cemaeteka legal çêkin yani ez bixwe li Tirkiyeyê dervaşî dixwazim legal bin fakat ku em nikam bişîne Tirkiye li vir me xwest em cemaeteka legal çê bikin Yunan meriv şandce me mervekî şandce me got Kurd Müslümanan we ji we hereketekî hûn çê dikin em ê ji we re maddî alîkariyê bikin eger wan bixwazin min got çima got Kurd dostê me ne yani em ji Kurda hez dikin hûn jî mezlûm in me got baş mala we ava bi em alîkariya we qebûl dikin lê bi şertê hûn ji me re navêjin hûnê vî perîhan li ku ser bikin hûnê bi çi awayê tevgerin hûnê her bi Tirkiyeyê re şer bikin ya hûnê bi me midaxile nakin hûnê perî xwe bidin me lêxin herin mala xwe bi me û midaxile nakin hûn emrê me nakin hûn nikarin rê nîşa me bidin gotin tamam em herin cardin werin çû hêtêne tam 2 sal xediya yani eger ji derva da bi taybetî jî eger Sûriye Iraq û İran destek bidin te miheqqeq kara wan te de ler düşmenê herî mezinê Kurda ye bawer pir dirêj nebû eger pirsavên Sedayê
تدای دلت هر اوید خودم پرسیم راسته یعنی اسلامیست کرد لباکر کردستان همیک شون در لخوبه گریا لباکر کردستانی هزین کردستانی و که هم بیشتر پارتی دموکرات کردستان و که کاوا و که آلا رزگار پارتی کیپ یعنی پارتی کارکران کردستانی ین اورجین اوسا بیشتر پشت دسته وان نافچو وان رخصنا د ایتوپیا واندا کردستان هبو یعنی داخوازا سرخابونی هبو و برای خو بوشوی اندان چای کردستانی بوشوی تبگریا لی یک دست نشانه اوی مرد کارم ببیجم ولی ایدئولوژیک تا راسته ایتوپیا من پرسیده بو جبر که وکی ام بیجن آلارزگاری بیجن یا جکاوا بیجن یا امرزگاری بیجن کردستان که سروکای یکیت دموکراتیک اوجی ترنه که سوسیالیستی سرد بخواستر او بلکه ایتوپیا که دوی وارد علی کردستانی بو کردستانی دا اوه لی چیروکا ام بیجن تکچونا لاواسبونا با کردستانی بزابا کرد تنیا بی ایدئولوژی مرن کانه او بکه ایزاح بکه او کم دمینه جبر بسده به اوه دیسا برای خوب بدن اوه برای خوب بدن که مفید از دو خواستم در ریزا تنید کارم بیشم توا کرم که عفوا و حرداد رجال کم نه لباکوری کردستان چند حد پارتی کردان قدپه هی پسکه هی پاکه نوسا هم ناوان حرسیانا بیشم مادم کردستانی نه چی جدای ناوان ده هی چی ما نابنیک یعنی ده تفرعات دا جهب چقا جدا بنشی ما پیشی گره بهستک عرض مروه هبه مروه سر حکم بکه باشی بر هر کس فکری خواه بیشی نه جدابونا فکرها جبو کردا لکسه از او ساده بینم از وکی اوی داسته از کردستانی بون اما کردی قیدی من اجی کردستانی من ادویجم برگش قیدی ببین شریعتی شریعت خاص باشی و سمناوه یعنی باشه از وی وارد تری کوسیکی وکم yani belki de bir parantez kavsiki vekim deve vardı az bavar kim parti azadiye Kurdistan'ı peçek dici gabeke peştayı çed beje de bejen bira am ternaken li bakure Kurdistan min seroke gişte yen parti azadiye Kurdistan'ı xısa mivanı kujva ko siyasete deve derece gerek aşkara de beje deve am ternaken brasi am ternaken tane seroke ternaken ama banga ma behamu awaye deve am berdawam tur xsenene berdawam tut şekinene le ام دستکتیان دو سالی همی خودی درک کردم اما اولدارا روشنبیرا ین کسین سر بخواه سیاست بدارا بجن ورن نوی پارتی دیته دا سروکاتی دیجیته دا همو تشتره ام آمادان بو گوهرین چه بکر ما اوجی بانگی کی گورا روشا و پیوایش دا بانگی کی واسه ده سیدای دلا بانگی کی باشه انا خواستم پروپاگاندا پارتیا تیم باشه که سیدای دلا برای خودم اوه که مفید بله ام جی قاتلیما بکن بو برای یک اخافتن قصه سر اخافتنا ملن نورتین بکم سیدا بکم tamam نه سوسیالیست یان چپیتیا ایدئولوژیا چپیتی وکی که برانجی گفت تو من تو استنگ پیدا نکر بو کو ام نشتمانی نبن کو ام نتوی نبن استراتژیا پارتیان گلک پارتیا بو سرخابونا کردستان بو سرخابون و یکیتیا کردستان بو yani despeke da usa bu le tişteki mühim heye devleri da وقتا کو دولت ترک او کر بهز او کر آماده کر دامزران آرمان جوان ورده به تایبتی پشتی شر جهانی دوم کرده خواستن که بکن بشکی سیاستا ترکان خواستن که کرد ببن بشکی دولت ملت ترک و خواستن که کرد ببن بشکی سیاستا دولتا سیاستا ترکان به ناحیه اولی اسلامی وکی ام بیجن اسلامی اوجی ام بحث علویاجی بکن و یانجی چپیتی علوی و مسلمان کرد خوش دولت ترک حتی نهاجی پرانیا کرده خوش دولت جی اسلامی ترکا جی علویتی ترکا هین خوشوان رزگار نکرن لی چپی کرده لازم ام ویا بیجن
و من حقی لچپی کردا نکن چپی کردا یکم جار کو دست پیکرن خوش چپی ترکا او کرن دور خستن نبون بشکی وانا ابد نبون بشکی وانا خوش جوان دور خستن لی مسلمان می کرد یان علوی می کرد هینجی خوکی بش اسلامیه ترک یان علویه ترک دبینن افتشتکی پر مهمه لازم کو کرد سرکون وکی ملا نورالدین گوت سیدا گوت کو کرد سرکون جبون نتوی یا خو یکم جار لازم اسلامیه کرد اسلامیه ترک خود دور بخه çünkü em beşeki wananın İslamiyet ama beşeki İslamiyet wananın Aleviye Kürtçi lazım xuj Aleviyya Türkiye xud dur bixin hududuk sinorik duvarik be nabeyna wanun nabeyna Türkada yani mesele dve mesele de cephe Kurdayeti Kurdistani seyda gaveki li peşi weye ew yaş bir neke ha gaveki li peşi yani ez dixwazim ku îro hareketeki İslami Kurd hebe Kurdistani be û tucar kuvveki beşeki İslamiye ümmetçiye Türka û Araba ku hesab neke yani ev xet mesela Seyda jimin baştır dizanı liqatî xwe berî ew kebûn çi dibêjin mektebi İslamî hebûn digotin ji wan re çi digotin Seyda medrese Kurda bu. Mesela de medrese Kurda da Kurde me wê çaxê xu beşekî İslamiya Türka hesab nedikirin. Evet. Seyda behsa serokatiya mesela Şeyh Said yan em bêjin Kurdedin mesela. Boçu mesela ji şerê cîhana yekemîn piştî bi taybetî piştî wî bo mesela oldarê Kurda Şeyhê Kurda serokatî kirin ji ber ku entelektüel ew bûn. Entelektüel ew bû zanebûn di destê wan de bû. Ewana hişyar bûbûn, hişyarbûn destê wan de bû û bikaranîn İslamiyeta Kurdî bikaranîn ji bo serxebûna Kurdistan. Şeyh Said Efendi jî wisa bû, Seyid Rıza jî wisa bû, Şeyh Mahmud Berzencî jî wisa bû, berî wana hemûya Ubeydillahî Nehrî wisa bû. Em vana hemû dizanin piştî wî mesela Şeyh Abdülselam Berzanî wisa bû, Mela Mustafa Barzanî yan birê wî yê mezin Şeyh Ahmed Barzanî wisa bû hemû wisa istifade li İslam kirin ku ji bo ku daw û doza Kurdistanî pêş ve biçe. Îja ji ber wî Seydayê Delal lazim e em neheqî li sosyalîst yan li çepê Kurda nekin ku wana bêguman gavekî li pêşin. Destpêkê de xwe di destpêkê de xwe ji çepê Tirka cuda kirin û siyaseta Kurdistanî ava kirin stratejiya wan bo serxebûna Kurdistan. Ewa wisa bû. Îja werin ser pirsa te kek baran. Fermo. Berseva vedin paşi belê. Mafete lê ez ê vegerim ser te Seydayê. Niha kekê bifid li piştî dozê îlonê em bêjin darbekî mezin wekî we destpêkî de destnîşan kir katlema Kamuşlu heye. Katlema Kamuşlu mene teniya nikare bibêje ki dewleta Türk hate li wê derê bi destê xwe danî û wan dîtin. Li wê derê faktorê dinê jî hebûn. Ev faktorê dinê çi bû? Yek. Yên duyemîn jî Sûriye ve hemû kes dizanin rasta rast ji xwe piştgiriya bizava Bakurê Kurdistanê nine ya ji bizavan yên perçê dina nine. Lê hemû dagirkerên Kurdistanê ji tekoşerên yên perçê dina piçik hez dikin. Ne ku hezkirina wan ji bo bercewendiya Netewên Kurd e hez dikin dijminê ve çünkü ew cîranê nebxêrin bi hevdûra. Ew cîranê nebxêrin bi hevdûra her dixwazin müşkile de nava wan de çêbe divê müşkilê de îstîfade bikin. Îjarê Suriye, Şam, Partiya Baasiye rolekî serekelî divê derê da. Yani ji perçebûna lawazbûna li Bakurê Kurdistanê taybet bi rêxistina Bakurê Kurdistanê rolekî gelek serekelî lîstê bir ewa min bi baweriya me. Hûn çi dibêjin divê warê de keko? Ez li gel gotina te me mesela Qamişlo rast bi destê dewleta Tirk hat çêkirin ji xwe generalê wana îfşa kirin gotin yani me filan ew da me kir û me çû me kir.
Katliama Qamişlo katliamekî siyasî cinayet yani cinayeta siyasî. Ji xwe ji berê de temaşe bikin dewleta Tirk di destpêkê de yekemcar hemû serokê Kurda ew kirî kuştî. Destpêkê de. Axaftinekî Albert Camus heye. Albert Camus rewşenbîrekî Fransızî ye. Dibêje ku eger ewkekî Kurda nemîne elît yani Kurda dibêjim elîtê milletekî ku nemîne ew wextî mirina millet dest pê dike. Tirk vana destpêkê de fam kirine û elîta Kurda rewşenbîrê wan çi dibêjin ew kesên ku pêşva ketine eger siyasî bin û ne siyasî bin olî bin û ne olî bin hemûyan kuştine. Yani siyasî cinayet kirî yek bi yek kirine grup kirine hemî dest bi wî tiştî kirine. Ji ber wê mesela Kurdê me Kurdistana Bakur ew bû sedema windakirina hereketa bizitnava Kurda ta 1960 yan 1970. Çünkü bêdengîkî gelekî mezin durust bû ji ber ku elîta Kurda kuştin yani siyasi cinayet kirin. Qamişlo jî wisa bû. Mesela Qamişlo devleta Tirk nokerê wan hebû bêguman agadariya wan hebû û yan jî peywendiya devleta peywendiya devleta Sûriye ve devleta Tirk dizanî bû ku kawa ew ê xwe amadeyî şerê çekdarî dike. û bizabit jî planekî kawa hebû proje kawa hebû ku dest bi şerê çekdarî bike. Çünkü berî ku werin Sûriye berê xwedabûn Kurdistana Rojhilat piştî şoreşa İran şoreş ku İranê dest pê kir kawa û wextî yekemcar çû cem Hizba Demokratîk Kurdistana İran û Komeleyê Zehmetkeşanê İran peywendî durust kir. û piştî wî jî li Sûriye peywendî li gel yekîtî durust kirin alîkarî xwestin. Lê dewleta Tirk viya bihîst û yekemcar piştî wî jî van demê paşîn generalê wana îfşa kir gotin îtiraf kirin ku gotin ku mesela yek generalê wanê paşîn çi bû navî nayê bîra min dizanim çi küçük bû digotin velhasıl generalekî got ku bo me ew katliama Qamişlo kir ku rê ji PKK vekin. Ji bo ku em rê ji PKK vekin. Seyda dibêje mesela di destpêkê de tiliya dewletê destê dewletê di wê meselê de hebû ew heye feqet ew qezîkî dine ew axaf mijarîkî dine em dikarin ser wê axaf mijarê wê qise bikin. Lê problem çi bû? Problem ew bû ku noker hebûn istihbarata dewleta Tirk hebû û alîkariya dewleta Sûriye bû wekî tu dibêjî kekbaran. Ji ber wê dewleta Sûrî rê da wana çünkü ne makul makul nîne ku tu bi hemû çekê giran tu derbas bibî yani taburekî tu bînî û tu herî qetliyam bikî di hududê wê derê de ew hudud jî dewleta Sûriye gelek aktiv em gelek baş dizanin. Girêdayî Qamişloyê li ser hududê nisêbîne girêdayî û dewleta Tirk gelek aktiv e dewleta Sûriye bû bire dewleta Sûriye ew wextî pir aktiv bû. Yani nika eger ittifaka wana tu nebû tu neba eger ittifak tu neba dewleta Tirk nikarî bihata li Sûrî ew qetliyam bikira. Problem ew bû. Lê dewleta Sûrî dixwest ku çünkü ji kawa jî xwest bû çend cara xwest dixwest ku hereketê Kurdistana Bakur kî hebin li Sûrî lazim bi wan re ittifak bikin dijî dewleta Tirk şer bikin. Digotin em ê çek bidin we em ê pere bidin we İran jî bizabit ew ya digot. Çünkü armancê wana wekî Seyda got xwe wisa yani meslaheta wana tu nebe eger dikarin alîkarî te bikin. Boçi alîkariye te bikin. Em dizanin ku siyaseta dewleta siyaseta hemî millet û dewleta li ser berjewendiyê xwe li ser meslaheta xwe dimeşîne. Îro jî wisa ye. Eger îro mesela hinek dewletê Gerbî ku bika alîkariye me dikin ji bo meslaheta wan heye. Ne ji ber ku ji bo çav û biriyê Kurda ku alîkariye wan bikin. Na meslahat hemû siyaseta dünyayê li ser meslaheta milleta û li ser meslaheta dewleta dimeşe û dewleta Sûrî jî dixwest wisa bike lê dewleta Sûrî rê neda ku ew ê ku bi wan re îttifak nekir rê neda wana. Lê ew xetaya hereketa Kurda bûn. Bo li Kurdistana Başûr neman mesela berxwe nedan newlo heta heşta da gelek bajêrên Kurdistana Rojhilat di destê Pêşmerge da bû. Pêşmergê Rojhilat da bû.
Dikaribun ve derib biminin. Dikaribun li Kurdistana başvur biminin çünkü li Kurdistana başvur gelek cî hebûn ku di destê partî û destê yekîtî da bûn. Wekî Tirkî bêjin kurtarılmış bölgeler. Yani azad bûn, di destê wan da bû. Heta axirî jî navzeng û zelê kampa zelê ew dermebixwe jî dîtiye di destê yekîtî da mabû. Dest partî jî hebûn, partiyên din hemû li wê derê bûn. Destê wan da bûn. Kurdê Bakur partiya wan dikarîbû bimana. Fakat neman bu. Ji ber ku stratejiya wana tu nebû. Yani stratejikî wanê net siyasetekî wanê zelal tu nebû ku dijî dewleta Tirk şer bikin. Ewa yek. A du da motive nebûn. A şiya cesaret nekirin ku tiştekî wisa bikin. Berxu nedan. Berxu nedan û dewleta İran û Sûriye jî rê nedan wana ku wan dera bimînin. Ewan jî berê xwe mecbûr ban berê xwe dan Ewropa. Li me wisa hat welhasıl. باشه که مفید نه لباکوری کردستانی هر وکی و هر دو جناب وجه دست نشان کرد پروژه کیتی آفراندن و دست نشان کرد اصلاحات شارک و چیروکاوی بالاکنا آخر کردستانی پیشرا به دست جهبه سال هفته دا بریار وان هیوان بریار دا دبین گل استراتژیک به تشکرن مزرعه همو بهت بالا کردن و دوی دوری دا امبجن گوند استراتژیک بحثادکن بکی قضایی که دوی چه بکن لی گوند بالا بکن گوند همو بالا بکن و پروژه دولت ترک بو بشه بکی بره با مشاندن چو نها لباکور کردستان وکی و دست نشان که 5 میلیونی سر آخا خو کوخ خو هاته قطاندن قسمی که وان لمتروپول ترکمان قسمی که وان هاتن متروپول کردامان قسمی که وان پر هنده که وان بری خودان باشور کردستان لوی درجی به جیبون لنها او رولا که دولت لباکور کردستان دلیده بریه هنک تشتا او رول برداوامه از وکی میناک بیجم نها مثلا کوبانی و دوزانش خو سدی هشتی زیدتر حتی و دم داوی حتی سدی نودی زیدتر کوبانی کتبو yani چون دناوی میسوگر بو بشرا به ناو دولت هف پیمانه لی به سروکاتیا رزدار کاک مسعود بارزانی اودم سروک هرمی کردستان به کوردیناسیون به دولت ین بیانه او چه کردن کوردیناسیون که چه کردن اون هزه پشمرگه جوک سمبولیک 105 کس به چک گران دروازه روجاوای کردستان بو او پروسس برواج بو yani به آلیکاریا بکن دولتن یه نهفگرتیشی او پروسس برواج بو پشرا هزه پشمرگه جار که خوش بداره بکشن زور که یک شهادت چه بول دوی درمیدا نها او چیروکا به دمه yani دوی دمه دا امبجن ملت کرد لباکور کردستان به هر شوی پشگیریا و شر هبون نمانه کرن به زندی به هر شوی بو مرتال هاتن سرچینو hatta ایرو روچ امبجن کمپانیا کی یه گرتنه کی برفره بهتری حالتش چی نکرد balki şey evdir proje لباکوری ولاتمه operasyonu kendini destek kırın. Gelek radarı vi hatın görsen gelek ivan dest nişan kırki be akaptırı vandı belirler ve velat hene kevan başlıyor kursan hen yaktu kesi van hundur eyvan evke. Ev çiye ev senaryo ki dinedik ben pevajoy çiye ev senaryo. Beli. Brayamın devlet Türk bir operasyonu da operasyonu diji HDP serokatiya wana dikin planı ki vaneyi tişteki amade dikin. Vahta temaşa bikin. Devlet Türk kijan vakti operasyon diji hareketa Kurdi kiriye muhakkak pişvida o planı ki vi hebu u jiberwi kiriye. Yani usa. Mesela devlet Türk hani Kurdeme mezneme beri digotun ku Türk asker kafalini siyaseti femnakin. Na. O şaşiti. Şaşti ki geleki xirabe. Em nikarin dijmini xubusa piçuk bibinin. Beaks devlet Türk 700 sal devlet evkiri li Anatoliye ne ulu? 600 sal İmparatoriya Osmanlı 7 sal ji 7 sali zedetir ji ev devlet Türk desti wandayı. Tecrübe waneyi. Kes ne beji ku Türk nizanin siyaset bikin. Kes ne beji ku nizanım diplomasi bikin. Na. Dizanın gelek dizanın o işi xuji dikin. Mesela misali ki yek misal jwara bejim. Beri ku hin bahara Arabi kul Tunis'e dest bekir bu. Ha?
li Tunusê piştî wî ku hat Misrê li Misrê hîn nehatibû ew pel hîn negihîştibû Sûriye dewleta Tirk dest bi operasyonê KCK kir tê bîra we بله بله 7,000 ew elîtê ku Kurda ku siyaset dikir hemiya sicin kirin hîn jî hînê beşekî wanê mezin hîn jî di hepsê danin çünkü devlet dît ku li Misrê ew li Misrê namîne ew pela bihara Erebî ew xwe bigîne Sûriye û li Sûriye jî xwe bigîne Kurdistana Bakur yan Tirkiye devlet wiya dizanî bû devlet zanî bû û pêşî lê girt li Kurda girt wexta ku li Sûriye dest pê kir li Kurdistana Bakur êdî kes nemabû yani ew ê ku serokatî bikin bi cemawir re bi milleta serokatî bikin tiştê wekî ku welatê Ereb çê bibûn biharekî wisa ku dest pê bikin êdî kes nemabû îro jî bizabit dewleta Tirk haziriya wî tiştî dike bes du tişt heye bi rêya min mesela ew heye întixabata heye çünkü naxwaze ku HDP wekî berê rey bigire ew plana hikûmeta îroyê Erdogan û tayfa wan dewlet bixwe plana dewletê ye dewlet naxwaze ku Kurd wekî berê parlamena derbixi yan bi xurtayî derkevin holê naxwazin pêşî li vî meselê digirin çünkü eger ku HDP têk biçe Erdogan yan partiya wî AKP dikare serkeve ez bêjim piçekî girêdayî vê meseleyê lê Kurdê me mesela bi taybetî wekî tu dibêjî ew ruhê Kobanê ruhekî taybetî bû ew ruha ji bo Kurda pêwîst lazim ew ruh her tim bijî zindû be û bijî her hebe lê îro boçi bo HDP tişnabe sedemê wî gelekin yek gavadinê Seyda jî got xelkê me êdî aciz bûyî ew ya lazim em bibînin pir aciz bûyî psikolojiya wî xirab bûyî ewa yek adu da bawerî bi serokatiya HDP nemayî kes bawer nakin çünkü Kurdayetî nemayî di wan da li gorî plana bunu beşekî lazim em viya bi eşkeretî bêjin siyaseta HDP bûyî beşek li siyaseta dewleta Tirk ortak vatan û nizanim çû filan ew meseleyî çünkü devlet nikare Kurda manipüle bike fakat ancak dikare bi destê Kurda manipüle bike manipülasyonekî mezin heye li ser wî derewa mezin ku biz kardeş halklarız nizanim çi ortak vatan ortak bayrak ewa derewekî gelek mezini fakat devlet bixwe nikare Kurda manipüle bike ew ê bi destê te manipüle bike îkî heye HDP heye serokatiya HDP temaşekin mesela çil parlament derxistî ji çil parlamena na şêz bubire şêz parlament derxistin ji çil parlamena şêz parlamena şêstî wan Tirkin cepê Tirka yani ew tiştekî makul nine millet jî ew qas ahmak jî milletê Kurd ew qas ahmak nîne neçar rast bedil tune rast alternatîv tune rast belam ew qas jî bê ahmak ninin dibînin dizanin neçarin ji ber ku alternatîv nîne fakat van tiştan jî dizanin Arab anîne du Arab niha bunun ez dijî Arabanînim bêguman ew jî hewwelatiyê Kurdistan li Kurdistan dijîn fakat yani ne makul ku tu 25 milyon bî û yek ji te kes tu nebe ku serokatiya wî partiyê bike yan ew ê bibe cepê Tirk yan ew ê bi yekê Arab ew ne tiştekî makul nîne baş milletê Kurd viya nizane dizane dibîne dizane û bawerî nake ji ber wî mesela HDP ku operasyona devletî anha jê çêbû millet ew nekir protesto nekir çima bike mafî wî naparêze niştimaniya wana tune û bawerî pê nemayî û bi xwe jî nefsiyeta wana jî xirab bûyî çima biparêze ez bêjim ji bo van sedema Kurdê me derneketin holê derneketin şikak şiva ewka nava cadda ku protesto bikin nebû yani walhasil tiştekî wisa nebû ji bo van sedema nebû باشه ام دکارن به چه برو واجب کن یعنی اگر پلانی کی یا چه کی سنر رو کدنی هيا دولت چه دزانه که HDP gelek aşkaret bece em parti ki Türkiye'nin em misak-ı milli gengeşinakin em ala Türkiye gengeşinakin Suriye devan gengeşinakin dengeki gibi bilindi ki belki Cenab-ı Hak zidet nişan ki 5 milyon Kurt'ın o akasa kesin kerhat jir nabavanda he le serokati HDP jim mukhaben ya Türkiye çebi çepe Türkiye çebi
ya jî hinek kesê dinê ki alaka wan bi Kurdayetî tune. Baş e devlet evê tiştî baş dizanim. Zanî ki HDP divê warê de tu xizmetekî yîn Kurdistanî ki bike ya jî Kurdayetî bike tune. Kême ew ne manekê girseyê HDP Kurd nene û Kurdistanî nene berûva wî ye. Dengê li kolana li pêşberê HDP dengê li kolana belkî li pêşberê hinek rêxistinên yê Bakurê Kurdistaniyê jî ne. Ew jî realîtekê me ye. Zaniyarî gihîştiye asekê milletê Kurd di nasnama xwe de di netewîbûna xwe de ew nadin. Paşa gav nabêjin. Ji ber vê sedemê jî hîn jî HDP li Bakurê Kurdistanê rayê digire. Lê baş e devlet evê tiştî dizane. Belê. û bo çiva operasyonê dike. Piştî ewqa sala şunda evê operasyonê dikin. Gelo hez dikin berê milletê dîsa bide HDP asteng bike, mecî wan şîlo bike. Yani ew jî heye plan gelekin yani devlet li ser yek tiştî nalîze bêguman. Bêguman li ser yek tiştî nalîze. Lê ez dibêjim ku ez bi taybetî bawerî bêbaweriya dewletê heye divê ew da divê meselê da. Her çend HDP beşek li siyaseta dewleta Tirk bijî dîsa jî baweriya dewleta Tirk bi HDP nîne. Bo ji ber ku piraniya HDP bingehê wî milletê Kurd e û Kurdayetî hestiya têgihiştina Kurdayetî têda heye. Dewlet bawerî bi wî nake. Ji ber wî serokatiya HDP car caran bi van operasyona digirin sicin dikin davêjin hepsê. Lê wekî tu dibêjî eger ew jî bibe sedemekî ku dewlet cardin berê milletê Kurd bide HDP ihtimal ew jî hebe. Lê bi taybetî ez bi viyana bi ewa siyaseta ku AKP ku serkeve bi taybetî girêdayî vê meseleyê. Çünkü partiyê din tu îtibara wana li Kurdistan nemayî. Bes yek tişt mayî İslamiyet. Ji ber wê ez mesela dixwazim Seyda Gudarî bikim bi rêya İslamiyetê di destpêkê de heta îro ji Kurda dixwazin îstîfade bikin. Çima MHP û CHP û Kurder û nizanim çi ewana nikaribin bes AKP rêya İslamiyetî dikare tesîr bike. Çünkü tiştê bi tenê mayî destê dewletê dayê ew jî İslamiyetê. Bi İslamiyetê dixwaze bilîze di rêya İslamiyetê de Kurda cardin rêya Kurda bide bigîjîne AKP. Ez bêjim planê wan ew e yani ha bi taybetî. Fakat ihtimale planê din jî têda hebe yani bêguman. Baş spas kekê min fut em car kidin li vekidin temaşewanê me jî gelek aktif in divê warê de ew ê gotin. Ve behsa wê generalê dikirin hatî bîra min temaşewanê me jî nivisandiye velî küçük bû. Ew general Belê. Piştî wî ket min velî küçük belê. Baş e. Seyda Delay daha berê xwe didirete kekê min fut topê gulove kir û pasekê avê işte îjarê top li ningê te kerem ke îjarê. Dilê xwe rehat kir. Estağfurullah. Sar 1970 da min ew qarna sinifa çara klasa çara sten dibistana sêretî bavê min me bir çû gundekî deşta Mûşî avêt medresê. Melakî ji alî botan dihat kovar danîn. O medrese digeriya xelkê belav dikin. Kovara Pêşmerga û Mele Mistefa Berzanî bû. Ev 12-13 salî bû wê çaxê min wê çaxê Mele Mistefa Berzanî nas kir di medresê da. Ez di wê baweriyê da me mamosta ji hêla xwe da tenê lê dinêre lê ez dibêjim qey Kurdperwerî ji medresa da dest pê kir qenaeta min da sosyalîst û demokrat û layîqê me jî destpêkê da ji wir girtin. Belkî ji wan derbastir kiribin ew tiştek dinê. Ama destpêk ew dere ena xwazim ser vêya pirsê bisekim mirîk ji yekê hêk ji mirîşkê ferq nake. Ana bi min ê çûye yani bi awakî çûye yani derbas bûye çûye em ji wan nexweşî xwe kêmasiyê xwe dikarin çi dersê derxin ji vir şûn da em dikarin çi bikin yani mesele vîya ye. Ser mesela HDP ezinekî eşkim devlet HDP devlet idare dike.
em giş dizanın HDP devlet idare dike. Vekileki İyi Parti derket go xwehêz kir go ew bîst ne vekîlê HDP da ku Mervê devletên ji devletê re alîkarî dike got vana eşkere dikin got devletê re îxane dikin got hûn wisa bikin êdî di wê coğrafya de kesî ji devletê re alîkarî bike wê nemîne got ne got meclisê de got eşkere got yani çi partiyek ku divê ez Partiya Kurda min o kesên deng didinê jî sedî nod û neh bînok neh Kurdin o vekilî wî ji sedî heştî wî Tirkin. Çi partiyek ku dengê Kurda distîne, zarê Kurda xûna xwe rijandine, mala wan çi ye, namûsa wan çi ye, paymal bûne yanî naygotin merivê ji çi hatî serê wan divirde em tev dizanin û tura dibî îdara partî destê Ereba destê Tirka. Camerekî min vîdeoya xwe de gotî yanî got me li hember İsraîl şer dikirin got em ketin destê İsraîl çend hev êsîr got me birin çûn sê hewa birin hember yekî got mêrik bermehsê rûniştî destî ser dema çi bû yüzbaşî bûye got stê istirkê bûye ser vê de re got mêrik li me nêrî jê Ereb re got tu çi kese got Erebim got berdayê ew ket got viya bibin got li min lê Tirk nêrî got tu çi kesekî goyê Tirk got ez Tirkim got gilek berdavir ew jî çû got ji min re got tu çi kesekî got ez Kurdim got tu xêr hatî te xêr e got ez hatim şer got çima got hûn Filîstîn şer dikin û erdê wan îşgal kî got kiro Kurdistan çend perçe ye got çar perçe ye got perçekî destî Sûriyedek destê Iraqê da nine erî Kurdu perçe ve destê Ereba da nine erî got kurrî kere her ji wan erdê xwe şer ke bîst û du devletê Ereba heye tu hatî ji bona Ereba min re şer dikî la hûn Kurd çima ew xwe bêaqilin bêmantiqin mamosta dî 25 milyon ez îddia dikim 40 milyon Kurd heye Tirkiyeyê da tamamı vilayetî Tirkiye ê Rojava ji sedî 45 sî berjê tune Kurdin Rojava ji xwe temamî Kurd e yani em pirin em hay ji xwe tune ne ha bira 25 milyon mu 25 milyon Kurdî da mêrû jinekî tune tu têkî serok tu çi Ereba û Tirka dikî serok ka mêrekî tune û tu yekî ne mêr ne jin belî ne yekî xedî sezayê tu dikî serok ya vicdan bikin insaf bikin ya xûna xwe dayê jina xwe dayê kurî xwe dayê qîza xwe dayê mala xwe dayê Kurd e yekî Kurd bînin tekin serê me na millet ne ku ji HDP hez dike deng dide HDP mamosta millet difikir divê ez bidim kê ez herim ser sandûqê ez bidim kê wele ez zanim zazayê me tu ne lac û ez muhtacim yani wele tu ne Partiya Kurdaya dizanim tu ne bi dilê min jî tu mafek ji min re naxwazî feqet ez ê heta bidim Erdogan bidim MHP ez ê dengê xwe bidim te bi wî şekî dengê xwe didiye bi wî awayî dengê xwe de HDP ya kes dengê HDP ji Kurdan re çi dikî ya insaf di programê HDP de sê cara serbixwetiya Filîstîn heye carekî behsa serbixwetiya Kurdistanê em bira başûr be yani bira binav bikire bo ta başûrê Kurdistanê yani ji bo Tirkiyeyê ger ji wan re problem derdikin tu ne ye yani ew Kurdên em dibêjin Müslümanên ku dengê xwe nadin HDP ji bo du tiştan nadin yek ji bo vê mesele hanê ku îdara wan destê Kurda da nine yek jî îdeolojîkî nêzîkî Kemalîstan e ma çi firqa İmamoğlu û ê AKP hebû di Stenbolê da tu xwedî pêxember eger tu ji min pirskî CHP sed qat ji AKP MHP xerabtir ji bona Kurda ma ev sed sal ev qetîamê li ser Kurda çi din giş plan û programa CHP ye Şeyh Said CHP bû, Seyid Rıza CHP bû, Koşgirî CHP bû, Zilan CHP bû, Motkan CHP bû debêjin ê nayê bîra min van giş CHP kirin aha mêrî do derketî nayê li straneka Kurdî di festîvalê de were dayînê mêrik çawa çû Diyarbekir girt evê wêneyê Atatürk da got ez Atatürk'im wê çi kiriye ez jî wê aynî wî tiştê dikim wî çi daye wê ez jî wî didim em fehm nakin berastî jî em fehm nakin yani divê warî da gere em bizamin devlet çi programê çêbike bi min HDP
بمن HDP ایجاد در باسی سدی دهان نابه اما دولت خوازه سدی نه بهشی کرد هنک دنگ خواه بدن ویش بر خاطر یک دنگ دادن وی دنگ خواهدن جهه پیش با خاطر جهه پیش نکره AKP لو موان اپراسیونات کرد دکا سری سوریه جه کردارا چی کردی حتی نجبون مثلا کردی سری سوریه ورگتنی تو خواهد پیخمه پیش چاوه یعنی به من اگر کرد بخوازن ده باکوری کردستان ده هر رفراندوم اکی ده هلبجارتنا وکیل دا مجلس دا seçime boykot bıkın. Yek dengeki nedin. Levra tu parti giş kurdara tutuştekin haki. Ve çakı bava ki siyasi dünya dibine kuha levra milleteki he o mesele vanç düğü meclisi da tüneye. Tüdüçi de sarat meclisi da hizmet ki tu paşı jur daravit çi Avrupa'ya ev meclisa ne meclis amına. Evadi tergo namusum şerefim üzerine son bukar meclis atevu. Vadi te maaşlistan meclis atevu. Tiro revi iro meclis atenene. Madem meclis atenene ne çivi meclisi? Şaştı beşim. Ne çivi deri? Vadi ku Kürt ne çin dengi xaneden boykot bıkın yani de coğrafya medayı sedi hafte haşti not eğer boykot derke be de kanaatamı da ve rafşa dünya işine ki bey guhertin yani em Kürt nikarin dünyayı bu guherin gere em bu gori dünyayı xwe bu guherin dünya siyaset ek çava demeşini em dve siyaset anında lukuciye xwe digirin em çava tev gerin ku dünya jmer ali kariyip etkarım inak ki bidim meşeki hevu der doğru sali nodu ne hada bu esbavarım le ahani herhalde ahani bu eşi ve roji ali gelsekir seni dadı çum emkedin tirana kuvve dadı çe millet je bu yani per millet hevu citun hevu ve selam men bu kava biraz evvelciki darınışlanır ez hortaki emçü klasa yekemin dedi beneki bahaya herkes naçveleri emçü medivalaya duhavjine Almana tahmin amada penci hevun hardu lehber hevrunuştu mugo biraz tujlurarun emç kilaka ez kilaka ki ruş kilaka ki ruş mugo ez baş Almani nizanım zor memleket ali karyan bakım diye ki go xeyrim kadar için Kürt kadar için afasa karabalığı xeyrim mugo cvineka kurda el axani kurd için veleri Gojvina PKK ana Kurdaya mugona a Kurdaya PKK jber partiya mezin navi paraya Kurd giş için vederi hemi parti için serbukat için falan bir var mugo hakkı ve mucib içina go emçma mugo un demokratın un mafi insanal cemhe de Paris'in emçil milyon mugo ve çahi mugo emçil milyon Kurdlu Türkiye'ye ne zamanı mekadekhe navi mekadekhe gündemi falan bir var dirişkir Jmara go hun Kurd ancak hevdu bukuşun be hevda bukevin. Go hun bugori dünya ne zanı siyaset bükün ne zanı fevgerin. Ya go musiye hatta ne var parti ve hevdu kuşun ya muga hevdu na kuşun khal med kuşun ke Kenya. Yekavi Kenya go na tude daha pire Alman alırana tişteki fam nakin go hem hardu profesörün hem de çin bokhum şerik sarıyame. Ve hem profesörün emdisin bokum üniversiteye ders dedin. Goyi PKK kuşu emdizanı, KDP kuşu emdizanı, goyi yeneket kuşu emdizanı, Türkiye kuşu, İran kuşu, miliş mırındık oradan astıkın. Go eğer un bugori standartı dünyayı bıkarmı siyasete işgara bakın, dostu kurda dünyayı da pırın. Un tünene. Em tünene براتیا گلان عشقه مو تر برای هفدونی ما 1400 سال ام دیجن لا اله الا محمد رسول الله مو تر برای هفدونی ادی حوجتی براتی گیدنی تو نه ما چی gerekti ki onu براتیا گلا براتیا دموکراتیک براتیا سوسیالیسم ببین عشقه ام برای هفدونی مرکاج حرادی ام برای هفدونی حوجتی ام براتیا کسی تو نه حوجتی ام براتیا هفدونی پر سب اون زانم devlet Rekhistana em dibêjin sosyalîst a îslamîst jî bi min ava kirin û berdan hevdû bi sedan însanên maqûl ji hevdû kuştin.
بالسيدان إنسان معقول جهدو كشتن حزيران نودو سيادا بتاوي دو حب هوالا و امچون دياربكر المرسيني بو ميشاخي ايش امام بوم امچون مگو ام بيشن جمع حزب الله بيشن بابا واقرا ميران هات ون عالي كي دكوشن PKK عالي كي دكوشن ون كردين اي ديمقراطو سوسياليستو لايقو اي اكو يعني پیش كتنه خناس كرنه انسان انتلكتوال دكوشن PKK'ش بيت كولكو كردكي ديندار مسلمان خيدم كرد هبلت خويد كوشي يعني وهاد كردستان ده انسان نهيست وندا açıldı. Haft roşam kadın kırka evdu. Davida مدري امام خطيبه جيكي جمرا go سيداي من ليخه her mala خو بس go ben desti medajinine desti wandajinine go ben de mehardo ali ajdesi خلقي ده خل مبهدو دكشتن اما go peşim go ta haft roşa boçu sekin Qurbana çavi weskin biberem yek gerek Kurd netevîbin herkes ideolojiye xwe taviz bide. Qeydê min qeydê te na, qeydê gel. Du tişta di berjewendî gel da bi gere merivî bike. Sisê gere biratiya me bi tu gelê ro tu nebe. Em tenê têra xwe hene be 8 milyon Kurd heye dünyada. Çar meclisa ku te temsîl nake gere tu neçî meclisî. Baweriya min yani. De helbişartını heremi da bıraşkar herkes ev bük. Bera herkese her helbişart. Henek tiştedin şeyine bes esva atsnek. Seyday delat henek ev jihanin pirsi henin ebina tekin eviki heye pirsaki ve heydi ve Seyday Nureddin malaki Kurt da ku mevluda kurmancı xwendi bu ketti bu hapse o hapse da şu rahma xwedê tul servî çi di fikirî Ali Boçnak binabe yen kese çi rahmeti. Ya devlet naxwazı bu Kurdî tiştek hebe. Tu Kurdî Kur'an iş bixwînî ve tebavej hapse. Tu propaganda terörist da. Böyle. Tu mevlud iş bixwînî yani mevlud xwendin kültüreka Kurdî Ahmed Batê çekirî Xwedayê Teala rahma xweleke inşallah. Yani du kültüra me de cikî wî xweser heye civîn çê dibin zarê xwe sünneta dikin eniza miriyê wan dibin peyvê ra çê dibin yani erê Xwedayê Teala rahma xwe wî seyda ke inşallah. Me dît me ser tişmişî gotin yani devlet ji Kurdîtiyê acisi naxwaze Kurdîtî di Türkiye'de hebe yani bi gorî pîlan û proja devletê êdî devlet hatî merhala herî dawîn ku Kurdî li Türkiye'ye biqedîne. O ji xwe jî ez çûm min nêdî kesî Kurdî xeber neda. Ne li Muşê, ne li Mersinê, ne li Bursayê, ne li Antalyayê, ne li İstanbulê ez behsa Kurda dikim yani. Bele. Ne li Diyarbekir, bajarê ez çûmî li tu cî kesî Kurdî xeber neda. Devlet izin nade tişta olî jî bi Kurdî min 14 sala Diyanetê de wezîfe kirî camî gundayê serî çiya ku ji sedî de hevî Tirkî fehm nedkin û xutbe wazî wan bi Tirkî bû mela nikarim Kurdî bixwenan. Bele. Belê şermezar dikim gerekî insanê wa ji bo xwendina mevlûdekî hejmona Kurdî axivî yan hejmona Kurdî helbestekî gotî navê ji heps û zîndana li hejmona devletê mêjiyê Kurdîtî tehrîkekî pir mezin e. Komser Xelîl hebû. Komser Xelîl FETÖ'cî bû. Xwedayê Teala çavê wan ra cihanî. Ji me ra digo mela digo mêjiyê serê te ji filan kes kesê pirtir ji me ra zêde tehlîke wê heye. Digo lera tu hem Kurdî hem Müslümanî digo. Mêjiyê te digo tehlîke ji me ra yani Kurdîtî gere serê te hevtune em Müslüman birî hevdûnê bêse. Çica bi Kurdîtî dike. Yani devlet düşmanî wê mêjiyê ye belê. Seday min ha pirs hene pirs mesela dwekî pirs bu bikim de evê da di medresê Kurdî di pêşveçûna netewperestiya li Bakirê Kurdistan rolekî erenî em ji me Ahmedê Xanê nemir bigirin divê demê de bigirin di medresê de filozofiya heye matematîk heye felsefe heye dîroka Kurdî heye zanîbûna netewê heye pêdîviya hezkirina netewekî heye û tifaka yin Kurdî bi xwe heye divê derê de ev dest nîşan kiriye baş e ew medreseyên yên Kurdistanê divê demê de ku Ahmedê Xanê bigirin
yen idrana bemet ye hünermen bevan yen ve ki fakir teyra ki yedira bete başa çıkma medrese kurdan mala yen elimleri Kurdistan'ı demek şunda tavayı bir şikastını ki mezun var. Yani nasıl yen sosyalist şikastını ki var. Le onları kurdancı tavayı beri kudan evi. Genç mesela netevi dur ketin. Ya felsefe Ahmedi Khani dur ketin. Felsefe fakir tera dur ketin. Melaybeti dur ketin. O Abdüsselam Şeyh Abdüsselam'ı dur ketin. Şeyh Mahmud Barzani dur ketin. Şeyh Ebudillah dur ketin. Yani peşevayı neteve peresi kurda dur ketin. Yani esası evtirs bu ya çiçek edini bu. ناج سلعتين أيوب بقرا عبيد الله ناري شيخ محمود برزنجي شيخ سايد ملمس قاسم محمد ملم مصطفى أمبيشن ما شخصيات كم نازلكن إيه سياسي وكي أحمد خاني وكي ملاي جزيري وكي أحمد باطي يعني وان دمي داوين وكي جيجرخون وكي سيداي درة وكي أحمد نالبت وسا يعني وانا تابش مدرسة مزون بونو أدبياتا كرديش إيه محافظة كرن أو دبریا مثلا دسپیکا جمهوریت دا آتاتورک جامع و مدرسه و خواندنا دینی اولی تمام قدخه کرد حتی سال 1936 دیکو اگر دولت دین نکه بینی کنترول خواه و لهمبر دولت آلترناتیو چه ببین احتمالا سویشی لهمبر دولت انقلاب اکی چکن رابو سال 1936 16 سال پی جمهوریت را رابون دیانت تشکیل کردن دیانت تماما دو کنترل دولتی دار yani خطبه جامعه سلیمیه ادیرنه سلطان احمد استانبول قوزاtepe انقره و جامعه گندکی سری چیای جغرافیا مدا aynı خطبه daha خواندنی دو کنترل دولت نه اوج راکری نه مرکزی سیستمه ل د باجره که همشون د مشیدا مفتی واز داده تمام جامعه گندا و ای شهر وانا دش کردای بوی وانه کسی دی yani edi باوری وان به ملای وانش نمایه جوی دوان dönemade yani دوان devri beri da kul velatı me imam hatip çeyne bun devleti bukha imam perverde ne dikirin de tamamı gunda da medreseye bun her cami ki odaki bir küçük ev navi hücre bun دوی در 5 10 15 20 فقیه خواهی دکرن مبقاش حی سال خواندی دوان مدرسه دا درس شخه به زمانی کردی بو و نتو هبو ملای مدرسه سیدای مدرسه مدرس مجلسیدی نودو نهیوی نتوی بو نتوی دو فکرین yani ترسه بو تابی yani بارکی گران هبو سرملیوان گندیا شکایت وان دکرن قراقلی زاره کی گازی وان دکرن چو قراقلی تهدید دکرن yani پشتی دولتین هری حتانی امام مدرسه و مدرسه جغرافیه ده هبن خطا نتوی ناشکی رابو پر گرانی دا امام خطیبا لهر باجاری حتی لهر قضای امام خطیب چکر امام خطیب چکر ملای مدرسه کوش امام خطیب مزون نبون وانا تواجی وظیفه گرتن دشون آواندا وان جوان امام خطیبی دانین پر وانجی جالی روش آوا دانین وی دارین بفی آوای شکست مدرسه شکست وقتی مدرسه خلاص بون تحصیل وانجی سر ملت خلاص دار مینا که وان باش سیدایمن نها از ورند وی داری دا هنک پر سیدنجی هبل تولا داوی دم بیلن وی داری هرچند ام بجن زخت دولت لسر مدرسه زیده جیبه به دکاربون alternatifi de nece bıkrana. Embecen buzava bakure Kurdistan el bakure Kurdistan yen çepkir ev dö vareda embecen mecale yen legalite jorte rakeren derfet nedam le ve şartı le de vicdana geldi legal bu yasayı bu. Yani vicdana geldi yasayı bu. Karı koyu de tevhey meşanda. Az tura davet azibim ser cenab-ı ve o tamaşavanacı daha fazla van pırtevan heye. Nasıl be hatta ha evçüstü bu. Yani PKK bu destek devleti hadda mazarandan o kariko demeçine li başırı Kurdistan Çingali bu pergale peşvere heze peşmerge
لگل پاراستنا دولت عراق بو علی کاری جوان گرت چکلوان هل گرتن پیشکشی فنگالی پیشکشی اوی کردن دولت عراق کروکی پرچکی وی دیتن باشه دبی لوت شکرن تورا داویدا از تیم سر جناب و پرسی خو و پیشنیاری خو و ریا ابي چیه امشر کارن واکر کردستان اوی دبی کنکرت بشه که کی مبیت نهاتن جناب و ون سوسیولوژی و کی سیاستمدار کی لواکر کردستانه دبی کیجا داری بتفکرن و کیجا پروژه به کیجا konsept dikarin li Bakurê Kurdistanê em derî ki ser piştêveke da ku bikaribin miletê ku bînî ki rihet bigire bigê ji mafê xwe yê re wa kerem ke ji ber wî gava dinê Seyda got çend cara tekrar kir netewîperwerî yekem bingeh lazim e Kurd bibin netewî ew tiştekî ihtiyadî lê têr nake çi pêwîst e siyaset lazim e û organizasyon lazim e tevgerî lazim e filozofekî Fransızî heye dibêje siyaset çêkirin fikrekî pratîk e yani tiştê eger tu bi awakî pratîk bifikirî mana wê ku tu siyaset dikî baş e ji bo Kurda bêguman netewîperwerî lazim e şert e wekî min got bingeh e lê siyaset û tanzîmat yani organizasyon pêwîst e baş e em ê çawa binirxînin vê meselê yekem car lazim em siyaseta xwe durust bikin îro wexta ku em bixwazin siyasetekî konkret durust bikin em nikarin bi fikrê salê heştê sala nodî yan destpêkê sala 2000 em bifikirin na îro li dünyayê çi ye yani çi diqewime Kurd lazim e temaşeyî vî tiştî bikin berê ew kebû beşê Sovyetîk hebû û Gerb hebû yani Varşova Paktî hebû û NATO hebû nizanim çi niha ew tişta nema herbê sar digotin ew nema lê anha dünya ku ji bîpolarî derket ku piçekî belav bûn niha cardin hêdî ber bi bîpolarî em dibêjin Fransî dibêjin bîpolar yani bi du pol durust dibe yek Çînê û yek jî Amerîkaya serekeşe dikişînin ewana baş e eva boç ez vîya behsa vî meselê dikim çünkü tesîra wî lazim e Kurd bizanibin û analîz bikin tesîra vî tiştî ew bîpolarî ku durust dibe hêdî tesîra wî ew ê çawa li siyaseta Kurd bibe li hereketa Kurdistanî daw doza Kurdistanî çi tesîra wî ew ê li ser hebe çünkü herkes li gorî vê bîpolarî xwe ew dike yani Türk dibêjin saf tutma yani ciyê xwe diyar dikin mesela Hindistanî Japonî Kore û Kore Cunûb yani ewana Avustralya û ewana ber bi Amerîka dikişînin li Asya ew ke İran û Pakistan û Türkiye û van welatê han biçek ber bi Çînî dikişînin û bi taybetî jî ber bi îtifaka Rûsî û Çînî dikişînin evana tiştê pir mühim lazim em bizanibin û Rusya û Çîn stratejîkî ew çêkirin stratejîkî durustkirin bi hevdûra û İran jî dixwaze bibe şerîkê vî stratejî ew jî dixwaze bibe hîn nebûye lê dixwazin feqet mesela peywendiya nabeyna İran û Çînê eger tu temaşe bikî vê salî kontratekî mezin durust kirin li ser îktisad 400 milyar dolar kontrat çêkir İran û Çîn çünkü İran ew dixwaze bibe xwedanê çekê nükleerî û pêwîstî bi Çînê heye çünkü Amerîka nikare tadetî li Çînê bike wekî ku tadetî li welatê din dikare bike nikare lê bike nikare zextê bike ser Çînê ji ber wî İran hêdî xwe nêzîkî Çînê dike ew nêzîkbûna İran û Çînê tesîr bêguman sed li ser li siyaseta Kurd dike çünkü İran dixwaze ku bibe xwedanê çekê nükleerî û eger ku bû xwedanê çekê nükleerî ew wextî dibêjin Tirkî dibêjin Türk dibêjin dokunulmazlık yani dibe xwedanê ew ê kes êdî nikare tûşî İran bibe wekî îro ku dikarin bikin wê çaxê nikare çünkü destê wî de
سوپرم هی یعنی چک سوپرم دبیجن یعنی چک نوکلیری اوی هبه نها هنک دولت دخوازن پیشی لی بگرن لوی مسئله لی ترجی دخوازن ببن خودان چک نوکلیری مثلا اوانا چکر به 20 میلیارد دلاری روسیا پروژه کی فروتن روسیایی کل اول لباجیر مرسینی سانترال نوکلیر درست بکن آرمانجه ترکا چیه آرمانجه ترکا او کو دخوازه füze ki wan hebe ku serî wî çekê nukleerî pê hebe. Bi wî awayî dibe ku em dixwazin ku tewazin terazî durust bikin nabeyna xwe dijminê xwe da. Baş e. Tirk li alîkî, İran li alîkî, Çîn li alîkî û Rusya. û laliyê din jî Xerb heyî. Xerb heyî îro menfaata welatê menfaata dewletê Xerbî, Amerîka û Ewropî û a Kurda bûyî yek. Ev ya em hemiya dizanin. Lazım Kurdê me li ser vî mevzûyê siyaseta xwe teze durust bikin. Konkretî durust bikin. Mesela temaşeyî ewa Tirka bi dewletê Tirka bikin. Dewletê Tirk bi hemû cinarê xwe re derewsê xwe re bi hemû derewse re di nav şer dayî. Di her kesî re li ser menfaata xwe di nav şer dayî. Baş e Kurdê me çawa istifade dikin li vê meselê? Kîjan siyaset durust kirin ku Kurdê me istifade li vî zirûfî bikin. Bi Yunanistan ra nav şer dayî. Bi Misrê ra, bi Suudî ra, bi her kesî ra nav şer dayî. Temaşeyî diplomasiya Kurda bikin. Ew qas lawaz, ew qas feqîr û ew qas zayîf ku dengê wî tew dernakeve. Çünkü em dizanin ku ew kesên ku siyaseta Kurdî monopolize kirî li Bakurê Kurdistan dijî dewleta Tirk tiştekî nakin. Naxwazin astengekî ji dewleta Tirk çê bikin. Baş e ew kesê ku em li derveyî wanin ku em dixwazin tişta bikin. Em çi dikin mesela? Bo em nikarin yani tiştekî hareketekî diplomatîkî durust bikin. Sedemê wî ev e. Yek. Heta na hareketê Tanzîmatê Kurd ku organizasyonê Kurd ji bo hebûna xwe siyaset çêkirin. Ev tiştekî pir mühim e. Ne ji bo durustkirina alternatîfekî. Em rixne dikin, subê heta êvarê rixne dikin, lê ji rixneyê xwe encamekî netîcekî dernaxin ji ber ku siyasetekî bedil ya siyasetekî alternatîf bê durust kirin. Yani me heta niha ji bo çi me siyaset kirî bo hebûna xwe bo parastina hebûna xwe me siyaset kirî. Eva tiştekî mühim e. Lazim em terkî vî tiştî bikin. Rixne baş e, bê rixne bê krîtîk nabe, lê lazim e li ser wî rixnê wî krîtîkî em bikarbin alternatîfekî durust bikin. Baş e alternatif organizasyon modelekî organizasyon pîlî. Em wekî berî em nikarin modelê berê jî wekî digotin Bolşevîk tîpî nizanim çi nikarin wî modelî jî bikarbînin. Lazim e em berê xwe bidin mesela İrlanda, em berê xwe bidin Bask, em berê xwe bidin Korsika. Ewana çawa mesela bi kîjan awayî bi kîjan modelî xwe organize kirin û hareketa siyaseta xwe meşandinin. Lazim e em ji wan modela istifade bikin. Terkî ew modelê kev İslamiyê me jî mesela. Wekî ew çi dibêjin ji serî heta binî heta serî organize dikin. Ew modelê organizasyon yani piramîd ew modelekî kevne û İslamiyê me jî Alewiyê me jî eger Kurdistanî bin yan çepê Kurda çep bin nebin hemû hareketê Kurda organizasyonê Kurda dest ji modelê kevnê organizasyon berdin. Lazim e ki li ser siyaset û organizasyon fikrê organizasyon paradigmakî teze durust bikin. Yani modelekî teze durust bikin. Ji ber wî jî ez wekî ew dikim ser rûstiyê ser milê entelektüelê Kurda. Çünkü kadrê kevn beşekî wana westiyan e li mala xwe beşekî wana konformîzm dikin beşekî wana xwe bi tarîxa Kurda mijûl dikin. Ew tiştekî baş e lazim e bêkirin bêguman. Lê kes entelektüelê Kurda kesekî li ser durustkirina alternatîfekî yan organizasyonekî bi siyaset û bu organizasyon kes xwe pê meşgûl nake. Entelektüelê Kurd rola wana pir mühim e. Rolekî levye levye ku destê te da tu nebe tu nikarî kevirekî yan barekî ew bikî rabikî. Lazim e ew levye hebe. Leviya hareketa bizitnawa milletê Kurd Kurdistanî entelektüelê Kurd in. Wexta tu li entelektüelê Kurda mêze dikin ême beş beşînin. Hinekî wana ser bi ser Alewîçiyê diçin, hinekî wana li ser İslamiyetê, hinekî wana li ser Cepîtiyê diçin. Baş e
برا بچن قیناکه مشکله نینه مسئله ایدئولوژیکیه او دخوازن ایدئولوژی لگوری وان ایدئولوژی خو ایشو کاری خو بمشینن فقط لازم به عملی به پراتیک تشتی ارگانیزاسیون تازه به درست کردن مثلا ایرو ام چه دکارم بکن او پر مهمه ایرو مثلا اوی کو ام لدیاسپورا لدروی ولاتن ام دکارن حرکت کی دیپلماتیکی درست بکن به ویزیون کی تازه فیلسوف کی انگلیزی هی ناوی جون لوک فکری وی لسر اوی دبیجه akıl damezrener yani kurucu akıl Türkiye bejin akıl damezrener ev em çi bikin em gaveki bikin siyaset bikin organizasyon bikin işe kültürü bikin zaman bikin lazım her tim be ev akıl damezrener em hareket bikin jiberwi em dikarin mesela organizasyonu ki jivi zürüfe haneda bu düşmene me keti tengasiye Türk gelek tengasiye dana yani İrani gelek tengasiye dana her du düşmeni serekeş İrani و Türkiye de zürüfeki gelek xrab danı bir iktisat bes bir iktisat tenena bir siyaset bir taybeti gelek zürüfeki xrab danı ev çi imkan dedime ku em bikarbin diplomasi bikin baş li welat em me alternatife me tunin rastı çünkü em çek deste medanını kuvvet-i me siyasi tunin و her tiş monopolize buye وام بتايبتي لدرفي ولات يان اگر لهندري ولات او كم بشينه وام نكارن الترناتيفكي دروس بكن لام دكارن للدياسبورا مثلا دس بحركتكي دبلوماتيك بكن بفيزيونكي تزا بفكركي كرد ببن دولت çünkü fikri Kurdistani çi Kurdistaniyeti او كو دولت be دروس كرن yani او siyaseta merkez ama siyasete da او هي السرفي مسألة السرفيا أم دكارت تشتكي دبلوماتيك بكن كو أستنجيج التركارة دروس بكن أستنجي دروس بكن باشا أم هركز بشينن حتى أنها كسكي بحثا في مسألة من نديتي كو كردك دو كرد ورن جمهف وتشتكي بفي أواي بفي أرمانجي للسرفي أو إيشو كاري خو بمشي سياستي حتى أنها نبوي لازم الجفاشين دا كرد ما دس بابنجي إيشو كاري خوي عملي yani rıxnekirin başı kritik başı lebesi yani kritik eme lazım xu bigini yek awkeki yek seviyeki ku em bikarbin mustawaki ser ve mustawayı em bikarin işu kari xu bikin ku astengi ji bo dijmeni xu durust bikin gotina min başı ke fit bre seyda alpşan ve persekivi hey ve peşniyar kivi ve ke nip peşniyar nip evde ve دبی کرد وکی آب پارتیا کنگره یا هندستانی بفکرن چواب دبی ببکک میفک او ریکی دبی او فکر کی گلک باشه تو زانی اگر لکردستان باکور 84 شر چکداری اگر نبا ihtimal bu ku şer çekdari eğer ne keter nav mesele ihtimal hebu ku Kurd reya Hindistan bikar ba anyana iroji ev re heyi le astengeki gelek mezin heyi devleta Türk u PKK her duji çekdarın و شر ظروف شر دا د اتمسفری کی شر دا تو نکاری حرکت کی وکی گاندی یان حرکت کی وکی هندستانی لکردستان باکور درست بکی çünkü PKK te işe te خراب dike devlet te işe te خراب dike lazım او شر نمینه او شر کنما و چاغه سیدا حواله من سیدا راست بيجي ام دکارن بکاربن او سیاست ل مخابن هنك كاس دستي واندا تشيكبه حتى كو هنك كاس دستي واندا تشيكبه ودستي دولتا تر دوي دهبه دستي ايران تي دهبه دجمني تي اساسي دستي وان تي دهبه تو ابد نكاري الترناتيفه كي بوي شكلي بوي اواي بوي شوي تو نكاري درست بكي لازم ام رياليست بن رياليستي ام شي يكم رياليست او كو شرد ولاتي مدهي شر هي اتموسفيريكي شر هي باش دويش اتموسفيري شر دا تو چه دکاری بکی لازم تو لسرویا زیادتر بسکنی نه لشرط işte ütopik yani mesela Hindistan mesele ki ütopik o em Katalan jininin o em İskoçya jininin ha em vananinin yani wala düşmeni me re ne daime zürüfe me jeopolitika Kurdistan re nademe ku em bikarbin bu away tişteki bikin beguman temaşa bikin hatta naha 84 hatta naha ji 100,000 زیادتر احتمال 100-150,000 Kurd hati kuştun.
او كردا اگر ب وكي كك سيداد بيجي مثلا بوي اواي بمثال هندستاني كبكرة او قاس قتليان ببا بيجمان ام نها ببون خدان دولت بوي قتليامي ام بوان قتلياما ام ببون دولت لمخابن دولت باواكدن تداخلي مسألة كر وباواكدن دي ماشينه ودوي اتموسفيرا شرده مخابن او نابه لتشتكي دن هي ازويجي بيجم كاكبران بالرخصاتة او جي افا بشتي سالة 1009 نا 2000 بتايبتي ب 2000 لكردستان باكور herkes illegalite خو تصفیه کر جوان وتر که illegalite خرابه تشتكي خرابه وحمي بون تنظيمات illegali خو كرن بن كنترول دولت ترك بيجمان يعني دولت تشتي illegali دولت كنترول دك قانون هي نظام وان هي بوليسي وان هي بوليسي سياسي هي وسبو تو ناهلن كنت النفس ور بقري لازم حركتك كرد دركب يعني حركتي كرد دركبن تنظيماتي واني illegal هبه بس بموديل كي تزه بباراديغما كي تزه وان اورغانيزاسيون خود جاردن دروس بكن اگر بوي ري نبه تو نكاري سياسات اخوا ليغاليجي بمشيني مثلا ديجي ملتي كرد دولتا ترك شردك للاليه ديجي دبيجي ورد بناوي كردستان بارتي كي ليغالي دروس بكن يعني او چوا دبه كرد لازم في تشتي بفكر يعني دولت چما رددته كتو دولت تو پارتی کی سیاسی لگالی درست بکی لیلالی دنجی همو قتلیام چه هبه دیجی کرده شر خوب بردوام دکه یعنی بوی تشتی یعنی لازم هم سروی تشتی بفکر معقولین کو ام ویا ندم برچاوی خو افتشتم دیجی لگالی نیم فقط لازم پارتی مین سیاسی یه لسر مدل تازه ایلگال هبن yani Dan ez دوی وارد ama دخوازم خوشی که سپاس بو نرینه و بو جنابه وجی از داوید خاطر خواستر از وگرم سر و مثلا پارتیین یاسایی لباکر کردستان اب حقی که جالی دولت ترک ندای بزاوا کرد اوا ده حقوق ین ناوناتوی دا والایی که هیه پارتی کرد جوی داره استفاده دکن بویش وی یعنی گو حقوقا ناب خوی ین دولت ترک بخو تون کاریش کو پارتی کی بنابه اتیولوژی لویدری بکی یعنی غنجی نتوا ترک پارتی کی تن کنه بابکه لی هنک ماده هنن امضا کردن جبو یکتی اروپا و فقط اش بر وسدمجی او مجبور ری بدروی از نها بکرتی جبو دیاسپورا جتشکه بجم دیاسپورا کرد لباکور دربای ولات بتایبت ل اروپای بریا دیا کرد هولدانی که هی نه سنتر که بنابه دن تیمشاندن اوانا جهینا بلابونه مخابن مج اوی درس نگرتی اما برنامه که دنی دست باورد که اگر مجال مچه بو اما ویا یا اس یا جه حواله که دنی جه شارپار مدیا دوی داره ینگشی که گرینگ پیویسش بای دیاسپورا کرجه لیمجار که کره از بعد کم سر سیدای رنگین سیدای رنگین دکا کرم آخورا گفتنی خوی داویج بر به هفدو زابینن چی دکارم بکن yani çıl derbay vela çıl hundre velat yani oldare me neto pervere me neto peresen Kürt çi dikarim bikin reçil peşyame de mesela Kürdi da ez cudati nakum navbera oldar u ne oldara Kürt Kürde de milleti dünyayı geçti da oldar hene ne oldar hene ateist hene komünist hene faiş hene dindar hene her tişte Kürdi milleteki her yendik 6 milyonu du andajı ve her çeşit millet heve Kürt veki Kürdeki dikare çubeki velat de dervay velat yek gereki Kürt bi zamanı xwe bi axwe bi zamanı xwe bifekire bi zamanı xwe binivîsîne yani Kürt bizame ku Kürt milleteki diniye milleteki cudaye ji cîranê xwe زمان جیرانا بکار نینه مثال دیسا اگر بین سر PKK 40 سال PKK لسری چیا به زمان ترکی پرورده کی و خلطه و شاشه پارتی و ریخستنی ما زمان پار بو پیرار باتن جمع دو حوت پارتی گوتن جبرشون ده همه زمان کردی بکار بینن بکار نانه اینسیاتیفه که کردی چی بول دیاسپورا ایجاز بیجم چو جاره که اچم جوینه ملین هر کوای دبن سیاهن تشتی دلنا دانه یا
مدام مخه ما ازاتم داخوینی که دام گو از یک قطعه معلقان پیتونه یکمین زمانه از لسر زمان پرد سکنم یعنی کرد گره به زمان خواه باخه به زیان به کردی خوشه مگوتی سال 2014 جیان به کردی خوشه گره کرد زمان خواه کار بینویر دو گره که کرد حرکت که لیگال وقتی ما مستقو لیگال آماده بکن لیگال به یعنی لالی که تو پارتی که لگالی باوا که لگال تو خواهد سیاست بکی لالی که دینه وی هر ما که دو مسیح ما سالی جاره که لیخن دو حو جندرمان دو حو رتمن ما مصلا بکشن و دولت جوار بیجه تو تروریستی بگیری انسان لگال ده خواه دوانش بگیری تیک هندور اویاج کردار تو تشتکی قزنش ناکن وای کمشه 40 ساله شهر که نابه اگر براستی پکه و طرفدار پکه دخوازنش کردار خدمت بگن امروزات کن برای ادی سلاح نتاکین در سلاحی بردن که از بکار مزوج می از کرد مدی و کرد دیگه تو تروریست دستک کی چون دستی مدیر مداوشن حبسی اج حبسی ناترسن تا باون حبسی ما باون حبسی دینی باون حبسی و چاقی کس نامین سیاستی بکه یعنی از خواهش جوانا حسبینم مثال داشتم خواهی که مثال نشانده گره ایلا لگال بود که ما مستاجی بود کسین لگال حرکت اگه لگال بود تو علاقه که وی برخستن ایلگال و تو نبه ما خاطر آستنگلیشی نبه که سیده داره ما مستب برواج وی دبیجه تشکر دبی ایلگال دبی هبه ايش برديجم لگال جی برهبه لگال جی برهبه فقط ایلگال یعنی تو برهبه اینا برخصتی جناب ته یک پرسیارم هيا تو چوا دکاری خوش خرابکریا ایرو چوا دکاری خو خلاص بکی يعني شو يقاش كوري غايز هذاكم يعني او تشك دستي حتى كو تشك دستي ويدا هبه حتى كو دولة ايران وتركيا بفي مسألة بفي شري بليزن تو چوا دکاری خو خلاص بکی جوی خرابکری يعني ام انجح دكارن ملاتي خواه اشيار بكن بخوا اورغانيزه بكن كو ملات بزام اورغانيزه كدها باشتر قنشتر هي كو دو جوان برده حتى دو جي برنده ملت كاس نقار تشتكي ملتي كرد حلت تشتك ناميني يعني تتزاني ايش حاليا چما مليونه كي جوانن كردا مليونه كي ما مصدا مليونه كي جوانن كردا جليس يونيفرسيتا در خستن هاشان سری چیا هاد متروپول و وظیفه دوان هاتن گرتنی کدم مچا کتن حبسا میلیونه کی جوان کرداج خواندنی دور خستن از نابجم وانا بكن سيدة عفو از ابد نابجم كو اموكي وانا بكن ابد تو بيفندي فكري منو وانا بهفدورة نامشي وانا ابد كيف من فيدم اجازه بدن سيدا برا قوتري طال از وسای تام ناكم از وسای تام ناكم لا تلي تامينين بلي يعني از فكره خود بشم يعني یک مگو گره زمان مدد گره حرکت کردا لگال به سیاسی به بگور لکیجان دولتی کرد سیاستی که گره بگور یاسای و دولت لگال به آلمان که گره بگور آلمان لگال به ترکیه که بگور ترکیه گره لگال به باوریا موسای یعنی به کشتن و تروریسم و فلان به شدت مدتی کرد نکارم سرکون گره که کرد بخونم گو میلیونه که کرد برای 10 سالا 5 حاکم دیارگتای دا تنی جوارتوی وارتو قضا که بچکش میشه ازیسا چون دی یک دایره که دولت دا خورده که کرتونه یا چونکه نیشتن زاره کردا بخونن نیشتن زاره کردا بخونن تو چی امنیت بچاوی دشمن تدنیر تو چی دولت دایره دولت بچاوی دشمن تدنیر تو چی نخواهش خانه جعینی وصای یا کرده که تو نکو بشه باشه همشری من حاطی داره بسکنه شکی آبد ملوی داره از شوم عدلی کنترل 5 پلیس برداری بود میگو سلام علیکم مدنر یکی نگو علیکم سلام زانی زار کرده گره که بخونن به من یعنی هم زار خواه بدون خواندنی اشیار بکن با خواندن به اشیاری او به ارگانیزه کرنه اماجات کارن پیشیل بیا بگرن تشتکادن ایشی اگر او پارتی و ریخستن در وای PKK و HDP لترکیه هنه براستی اگر پارتی دخوازنش با کرده خدمتی بکن برا به همه حال بجون بین جمع هفدو به همه حال بجون بین جمع هفدو پیشی یکی تیا خواه چکن دواره کی دا سر نقطه کی دو بچین جمع HDP بیشن فلان کس امروزات کن
یا خراست کن سراست کن یا جی devje berdin ve evi milletani imha kiriya. Tişti bir milleti da nema. Ya hatiye revşeki olsa le Türkiye'yi meru nevri bişine xwaraj kurdi xeberde. Sedayım gotiri xo piçeki bi davi bir de tamam gotirimi xelas bu evidarım. Mikestan ne kirbe Armanca metal kirna kesişin ne bir xadir zanı teni zanini xemanini kemasiye beji bira beştar umu kusilinen derim. Zor spas kebala tababe Seday Delal ma hazkiri ura müştera bijte zengete xoş evji helbette ki ji gudari bike hedi macare kidene car kidene me bir şiş xwaz bike. Evet inşallah. İnşallah. Bele keke müfit eğer gotine tey davi hepse yek dakika ki o damama xlas biyet ve em xatiri xoş tamaşwana bixwazim ji bo biha. Gotine mina axiri ev lazım ji bo Kurdistan'a Bakur siyaseteki teze u organizasyonu teze hebin. Ji ber vî jî lazım dünyayı temaşa bikin, li dünyayı çi diqewime او تشتي كل دنياي بين الملل كل قويم لهريما ما للرجلات نافين تشوا تاثير لديكي وللرجلات نافين جي تاثيرها تشل كردستان دكي لازم ام فيا اناليز فيا بكن اويك بفيزيونكي تزا بعقلكي تزا وجاري دن حركه كردستان باكور باواكي دن بهر وكي مقود بموديل تزا بريفا بم اگر اف يعني وكيدن از ديجي اوينينم ديجي ليغالينينم خواندن هر بيويسته خواندن بيويسته لي لازم ام جبير نكنكو اسيميلاسيونا وحشي كي پر خراب هي يعني ام دوكي كي ظروفكي جلك خراب تراجيديا كردي هي تراجيدي هي ديجي كردستان باكور ارجما قزنج كرنه نفوس ما بچوك كرنه واسيميلاسيون بقتليام او مدحلينن جبروي لازم كرد بچكي بلاز بكم بلاز از نابجم كو تشكله به درست كرن تشتكي وسنا خوازم بيگومان لي لازم كرد بچكي دست خو لا سويك بگرن رابن بوان موديل تزه تشتي تزه بفيزيون كي تزه شخورا سياست و اورغانيزاسيون تزه درست بكن كو ام بكاربن الترناتيف كي درست بكن غيري في الترناتيف تري از تشتكي ريكي دن نابينم هاي يك تشتكي دن هي او الترناتيف مثلا هدف و PKK ملتي ما حمود دور داي و ام نكارن خاچا سول بتايبتي لسر هر ديا بكن çünkü kadroy wanay esasi niştiman perwerin alternatif yani ew jinavwi niştiman perweriya wan ew derkevin ji bingay wan ew derkevin u yanjî li derva wekî ez dibêjim li derva kadro entelektüel û ew şoreşger yanjî ew dikarin durust bikin wekî din ez turrê nabînim spasiya we dikim min serê we êşan gelekî spas gelekî memnûn spas dikim kekê müfit mala te jî ava be spas bo Seydayê Delacê carekî spas mala we ava be ve wextê xwe terixandin bi temaşawanê we re nerînê xwe perva kirin ez dem dawiyê de derînê xwe bi Kurtî dixwazim ji bo temaşawana jî bêjim pêşî de spasiya temaşawanê çarpan medya dikim mala wan ava be برنامه دولمند که به پرسی خود تماشا کرون ندینی خود با من رد کن مالا و هزار آبابه رز سلاف خود با همون یک و یک رد کن یعنی تشتین اوی داوی از من باوریم دو اوی داتونه که آلترناتیف جنابا یعنی جبهه اوی درکه و یعنی PKK یا جی HDP درکه چون که اراده که در ناب و رخصانی که داتونه به و در آلترناتیف درکتن و ویژه گلک زحمته نکی به امکان لزحمته گلک زحمته امکان مجال باکور کردستان جهمود دمیزه در فت هیا راسته کاری ما گلک زحمته پیواژو گلک زخته و ام بجن ریزیکو گرتنجی گلک زده لباکور کردستان نها جبر که تنیا تو نای دارزاندن تو تی دارزاندن مالباتا تی دارزاندن و برچگونی به اوی دخوازم ملت ما تربیه بکن او زحمتی که گلک مزنه پیشبری ملتی که او جی نه متد کی جامرانه الی داگر کردن جبر وسده مجه گازنده نابه دبی امریا اوی ببینه از بکی نرنو خو او بجم چد بجه برابر بن لباکوری کردستان هوی هنه پارتی آزادی کردستان یک جوانایه
ایوی رمانه که خوی مشروع لکادا سیاستا کی اشکره وکری دومینه جبر که چشته که ام ایلگالیته دا ببیجن یک گوتنه که نهار لگالیته دا ببیجن اگر ایلگالیته ببیجن هر یک 15 سال 20 سال جزای پیشبروان حاضره دبه که پارتی آزادی کردستانی و پارتی کردستانی همو یدنجی به هر شوی بگیجن هفدو پشکریا هفدو بکن اتفاقی خطی که نتوپرستی و نتوپرستی بسر بعد ویجم کرد به ببن نتوپرست اگر نبن نتوپرست لسر ناکه نممکن بسر بکه او خطا ملی لباکوری کردستان به شوی دبه خورد به جواتی که به اطاعت کار داخوازن متینگرا دبی رد بکن وکی کنگره که هندستان چید که لباکوری کردستان جی دبی گاب بجی بینن بکاربن هیویدارم بسر بکبه و روشنبیر انترنکتلی کرد یم بزاوا کرد لباکوری کردستان کسایتین سر بخواه گلک زیدنه دبین ملکی کشکری که گلک خورد بدن هفته داکو بکاربن جوی پیواجه در کبن هیوی دارم لباکوری کردستان و همه پارچکان کردستان روزی که لسر آخا و کلا بکاربن آلا رنگی ده هر پارچه کردستان بدار با بکن حتی برنامه که دنه بمینه خیر و خوشی دا سلام و رئیس جار که دنه جواک و سیاتست جمال پر تیوی گلک سپاس دست باش گلک سپاس زور سپاس بمینه خیر و خوشی هر